Sintino, what did you sana ne kaka we say abrabo ye bo wiase mu no ya na Asem Mpe Nipa onipa and the pen ho ase. We sisi brizie obi sisi we sisi ni bi sabonsam kora ne bawu nti abrabo mu no say ade ye wo de ade wo ade efa ho a ya ma ntwen mu obi ntwimfa wo so ewo mu a no wasisi ni bi. Yes, Kristo amane nchiri wa mu anya dene a anka Satan be so otwifa ne so. It was free Yohani suboni peso besi nne osra hini kro ni nyede na ntimi nkobi efana ne yeden so nti abrabo mu no ade ye wo ye wo de ade ya ma okwabana ni bi ntwimfa so na obi sisi wa sisi ni bi because sabonsam kra no ne ba bewu se de be ye ka kire mo no ene afutusem no eye apostle Kwame Kwatene so fu panyina be duru fie ha na ye trans se ya okwam si ya ho a mpanifo abo ye kiri dom ye de dwumade ne bram no omunyina atana se azuka ewo ho ne Kevin oyata obo adwuma din sa na oyi Kevin so firi wa na afi sofo Ben osofo Ben so edi ni dwuma ma na ye fe ye konkana mamu dia asaba ye beba TV ne so fefefe no na me ko so aka se David obo adwuma David ya ha nyina na etia nipa kokko kamati etia ye friend David sa na ko be jesi simprimu onzo ha nyo ne wa opposite meaning dane no obo hunu obi ate omo bo adwuma sa de be ye beba fidie ne so ama ne ma aye kama pa ene sa me amade nyina Asem Mpe Nipa panyini omona sama wo fie ene no se do sia bollen boss bi no ano dene ne sandals bi a wa wie no otimi se abadwa so ono wi ade na design ni ma ompe wabeduru enche ubehunu ne ne di nkoma ma ne ma akotote sa executive producer nkwantabusa no Isaac ono so wo fie ha sa na eye kokosati feature and also I been a slippers beer, I know a shin, I know a dinner, I could say she's very PF, I know a dinner, and I know a divorce somewhere I bedrew, and going saying, Keduna Yan or Bands was apostle come quatin or Hadia, the Babatin animal human and Martina Futun Bina, and near Marco Torti. Now my country is soon to me, look a boom, Zares and Neno, a summer bano, I know a dinner, now no shinty was some catch will be no country be said, or fanning a pump for Atnas or Medium Ebro, Catchum's apostle, bedrew. Moana movie as an apostle, the Benya Denin apostle, the ano, and net any apostle than the catcher Union Trans apostle, ba, and net Adidia Demisano, dear Futu Nebre, Banawarian Comodia, Mancoho, swimming warrior, Manco, warrior, in your age, mature people, and it me set up say or more worry, and tis when you in Wajimia, Pacho, and Quawari, apostle, Menyanko Monamana, me dinner, Papa Pacho, be able to Yamisha me pa. Ya de radiasi apostle da bia da wo bakosa na ukuya da ne ya wada ne ya mane hunu se nkofo frɛ ni na papa no be za bada be ya kra kire o mo nso mo ntija e che se nkomo no ede e be jai ma ka se mu na ma na afi wo de ye num na nso praise God, praise God, praise God, hallelujah. And then ye da nyame ase se me amedi for Samuel what I say me amedi for Samuel but na konwa so o studio ha na dwumadi ni kɔ nanim ne yɛbɛte ne ne so na wodi dwuma na sɛ wo unua ketwa na sɛ unua ɔno nso okura awurade adwuma ne mu na otawaji na sɛ the very place a wotie no ɔno na te hɔ a ɛma wo mu yɛdu so ɛma o kasa unya confidence bi na o de kasa na ene yɛhwɛ ɛmateteɛ okay parenting okay person dey yɛhwɛ enema num bi a ɛwɔ sɛ awofo enya okay na me kasa mu ne me nkɔ ne abedie mu wɔ ensɔre ahodoɔ ne akwantuo mu no ya me ka kyerɛ awofo sɛ ewiase asesa times have changed okay therefore ekwan a yɛn mimitie nyame ya adoma adua da ebe okay I will be 63. Hey, yeah, I will be 63 this coming Monday ebe menya 63. Happy birthday in advance. Thank you. Me di so for 33 years. Wow. From 1992. Wow. I share me so for me di so for Erade boa 7 years no atwa nyame mfie no. Nyame tias. Oh, nyame mfie no nya 70 o. Wow. Nyame mfie na mudi akɔhye 70 ya nya 70 o. Nyame mfie no. Etwam 120 kura. Sisi America say. Okay. Ukɔ manso nkwanta ne abɔre ne nkuro bi ase a. Okay. Obakɔto abrewa a wonya 100. Hwɛ makɔ
me sha so fudi ase no okay na me ko nkurase okay mako manso kwanta akoto maame bi a wodi 90 years a ne maame te ase ono di 90 ah maame ne first born no 90 years oba no maame ne te ase ne maame te ase na me hu ne maame no unim on use spectacle okoye nkurase a yemre wafo no mo use spectacle omani da ho fine onkurapoma okọ afuom so ane okọ afuom ohun security ba ko ni se okọ afuom timi nante 2 hours eko no 2 hours ababa ohun say exercise na ye tikro kase mu na se ye timi nya do na edi ye nkwa no etiti so banyankopon ma obi a 70 okay etwam 100 kura enti se ututu nyema yi a ututu nyema yi a ubekọ achi ubekọ 100 ubekọ 120 unim se China sisi ya me no ka say one of the problem omo wo pa eye ekwan omo mfa omo old age people mfa so China fo hu de omo nya omo mbere wade omo nkokora okay enti China kuro bi so mekana kukudo so China kuro bi so omo timi sheda peja omo mbere wa omo manya 120 130 ni koja omo forest sina bi omo hu kwan be fie no mawu ebi kura sebe ebi kura no omo timi omo dimi gina abrosan so no omo sumo no omo be fo China fo hu de omo nya omo nkokora fo okay because omo didi ye omo exercise omo mfa ehahama eni agro eni nyama bi ni agro wa sitinem honestly ye part of the world no we take life for granted yeah the life di agro right see ti de bia me kan say enipa wo nyare da eya wonim ahoden so mfa so yeah but say wo yare na yare ebubu agu ho a na wo say wo ahoden a so obo ho ban nti me fa we nto na memra masempoti no so abose da benya akwanya bi ebedi nkoma afa ma hu se we so wo mu asugodo pa oh yes yeah na mrante ne maba yasisu ne yehunu mfie ene mfaso de ye wo mfie so ne ahoden so on say na ade me ko no kam we kura ye fia no am I mfie ye beba so on say ene me tu mrante fo say abrante a wesi so from 18 years baba 40 sebe wodi eduro na woni obada so onu so obi aware no wo yes wo ware also we use with natural strength okay ediji wani wompem yeah men fa duro yeah because obedu age bia obehia se aduro beboa wo sam na why you used to wo just me wa no so ebra na wo hia aduro no wo use wo use aduro je bedu bra be obehia aduro no na work aduro nyewo eno no odi for Samuel mo wo ho ensempi a mo ka ena enen so mesre se emrante ndidi yi so ye krom ha no mo ndidi yi okay ye ka se ye ndidi yi a sebe nye fufuo kakraka okay but ye pese kan say enenye number bebrebe ye ma spaces mbra ye didi so ye ma akaka dro ni ankatwa de no garlic no eduani bo wudi wi a obehia se nka wonum ayi ginger and lemon tea bi kakra bi eduani bo okra wudi a e wo se ankatwa de da so wi anu water free so sanyama no eboama enyema bi nane ni niama ntina ukono mo ye glass ayi bi na abrofo no bozori ankatwe ya shiriti so anka a shiriti so dia ma wo mo kra bro mo bra so mo nyankatwe de ye egu ekrom ha so mo fanya enti ye ba behwe enyema numa ene wo yo owufo a ana awufo a o se wo hyene so okay na answer na ye beba so no pese me ma awofo nyina ati ase ese efri adebo mfiti ase ebesi ndem okay ewo ho dada ba ni enyim afi na ye nyina yesua de kakra ko yenim ehu se okay ye won kwada wodo mienu na wo wi ase so we awofo a o se oti ase we have two types of children ye wa kwada ono ade ni ti enenam okay pato mechirem okay ene wa akwada odi efie nyansa ana efie ntitiye enenam okay pato what you say okay so hwe bible mu a onipa bi ti say Samson oye type of enipa odi niti enenam bosheba fo ni bia obia ye bosheba
but akwada bi wa obepie wuso a ne maame ka banku no osi mimmi ne wakoto dokuno e wa bonte say ye broduane so akwada bi wa wo ne befie na wo hwɛ sɛ de ɔyɛ ne niema efie principle amaseti bia no oni so for example efie bi wo hɔ a bon sɛ ansa na akwada ne ye bɛwu na tomo ehihye bi da hɔ sɛ ebi kura wo kasa afa me pa akyɛw bedi kan ono obani straight so ono onfa efie nhyehyɛ enya adwuma no ba ko ono a woni ti a wode bae na ɛwɔ sɛdeɛ yɛtete saa nkwada no okay asɛm baako pa metima kan fa saa nkwada ho ne sɛ wo yɛ baatan na saa akwada na odi ne ti nam no ebi bɛsoa wo a wo sire nyame sɛ ɔma wabɔsoɔ emunye du okay so sɛ wabɔsoɔ mu anye du a de nti ɔsɛ wabɔsoɔ mu yedu ne sɛ aduane a yɛ no ani fie no nyina principle a ya set no fie no ɔmpɛ ɔwɔ no ane principle for example time I was here done on that saa time no time I was here nyane no onyane saa time no okay ye money devotion ofre no kura wo ma mo be pon no bon se wayi ni ti oba abegina ho ne ya pon so no akɔhye ne dem aha enye de bia na oni nipa ye fine on nye de bia ɔte ne papa ne maame fie ni ne nuanom na tie ba nye de bia na ɔpɛ so ɔne ne maame kasa nye da na ɔpɛ so ɔne ne papa kasa na normally san kwada nya asem bia so no be yia no da bi nya asem bia no be yia ɔmua okura na de ehu ne sɛ ɛya na awofo on san kwada ne besua yɛn a yɛta brandi wɔ mu okay on yɛta brandi wɔ mu ɛna kwada bi ama wo no ɔno de ɛsuru ni su wo de mi hunu wusu ban ba bi afiri mpomini wo de mi nim wo nuanu mu nyina kama wonko a wo be frem musueni bi a wo be frem ɛnu tina meka sɛ saa kwada no obesua wo a wa ehunu wa ehunu ya obegye wo nsɛm ɛna akwada ba ko no a odi fie entete ne nam no efia de ebo nan ya ɛwɔ so obi ada obeda quarter to 9 no okra mommy I'm going to bed okay daddy me ko da o good night no okɔ osora no pa ye nkyerɛ no de ɔnyɛ no abedi oni straight na ɔkɔyɛ de wɔ so ɔyɛ time ɔde yɛ homework ɔbɛyɛ sa kofi wo ko school ene o papa niska ɔsi ama no bi a 20 cedis ye benya 5 cedis na mama me wo da fa mama mekɔ obe manage 5 cedis no akwa ba but deɛ ɔde ne ti na nam no ɔbɛpɛ wei sɛ ni sibia saa 15 Ghana na enso ne 5 so no obenya nso so ɔbɛfa boy ana sɛ ɔbɛwia ɔbɛfa bibi wɔ fie akɔtɔn ɔnya kronfo do but ɔno sɛdeɛ ni wiase na waba ne ɛne sɛdeɛ ni sutie no ohia ne ɔpɛ ohia ɔsɛ de bia wo de ade ne ma no na yɛbɛhwɛ nkwadaa ntitie saa nkwadaa yi mienu okay ɛna nnɛ yɛhwɛ ɔmo ho asɛm anaasɛ ɔmo wɔ wiase na nneɛma nnum a matwerɛ no ɛberɛ nti mɛsosɔ no kakra deɛ di nka ne sɛ nhwehwɛmu abɛtɔ wiase sɛ wowo akwadaa ɛnɛ yɛ a ɛde ne to hɔ a ɔsɛ wo hyɛ aseɛ ma no respect okay but what I say okay sɛ wowo akwadaa ɛnɛ yɛ a na wawo akwadaa no a ɔsɛ respect akwadaa okay akwadaa ya wo no foforɔ ayɛ frɛ ne toddler okay respect a akwadaa ne hia efiri enipa etwa ne ho ahyia nyina ne sɛ one onimu kasa okay ontimi express ne ho okay enti saa akwadaa no ɔdwo nso ya so yi ne diaper okay sɛ woyi ne diaper ma no a no ayɛ relieved just all respect no wo according to psychology say no nkwadaa a wɔn tai bɔko wɔn yɛ wayward ɛbɔko no yɛse indirectly nneɛma a osua no wenya no ɛna onyini du baabi a ɔpa attention no no wabɔko na mu kyerɛ wɛwɛ no nti wɔn sɛ Samson sɛ ɔyɛ Bible mu a ɛbrɛ biara na ne papa ne ne maame di n'akyi baabi ɔnam biara because
omu jani kakire bi pe obeye ni obeko wayward so what I say and so we share something yen wo no kra na ye the way of life aba ye the aba o okay ma wo no mo nsa mo onye ni tiri mo onye niema bi kuro bi o amon wale kuro bi o amon wale and so o ye direct opposite eniema anyi so wo ye bia wo ye wanga de na mfa enti no when di na chi no wanga de na mfa obeji wo nsem was o di ngomo awatia gumi hu ena wo ma enyiri beto wa se ha ne ba bi a wofo bebre wo challenge se wo ba nyiri beto wo ye bema na wo mama enyiri beto wa asema me beka no ano odi kakra bati e be chirem wo ye papa na wo mama nyiri beto a okay I was say wo ma wo mo ye wo first girlfriends okay uchichi wo mo say wo girlfriends nti say nka wo mo ye wo girlfriend a you will respect them onza only one more kasa no be kasa yi you give them money yes good you give them money I will come to that but I mean that's all the bishop you give them money enti say wo mama wonya wo mo nkwala mo kama no ntu muni bibia yekurom ha awofo bebre wo mo ha okese e pa ne say me ma wo na me be respect o ho oden debi enim sorry ya ka kire no from day one I was so with me I respect akwada okay na sa respect no mu di nyini e wo fie o okay but what I say so we ya maame na wo boys a oba boy no or your boyfriend okay but what I say okay enti one tete wo mane sa na be me bia wo mama ya wo girlfriends I will say occasionally and I say from time to time mu pie kakra and omu shatade bi na omu wo fia hey girl utiri ayefo their boyfriend be na bonte you need to do for them difference a woman is say me kan untimi ne na because oya wo biological child difference a woman is say wo ba de untimi ne na say bi untimi mfina no ubetimi ama ne pay okay but what you say mediever ubetimi asoni mu ahage no okay ba untimi no baba na untimi no baba ma na nemom kasa say eh kofi wagina wo na so ho ayefo waye ba ma o he said waye ba ma mu a me mama mu ho ayefe e wo say fathers enkanka akanfo mema okay o si esua sase neka me mba mu ho ayefe omo kosi ade nwumre bia daddy ye komo ye pie omo ye ready no mbeko na sa o ma omo 100 bi mpo ahye omo ho a mo hwe mo ho so yi mo ho ayefo edusi amomra fie mo hwe mo ho so yi wo ka akura wakosi wo mo no waba mo ye ready na pesa mo ba na mo pesa me be fa mo a mo mfrem ma be fa mo okay this is what our sons and our daughters today and then we are saying this is what they need from their fathers and their parents number 1 number 2 I will say you instill the fear of God in our children we are there here pa Genesis chapter 18 verse 19 okay onyankopon kan say me fa Abraham o say na mehuno okay nyame na ka say yo na mehuno meyino say onhye ne ma ene ne fiefo a ebedi na kire say woni awurade kwan so okay enye tinene ene atentene ade wow na awurade amade waka no Abraham hono abane so okay awurade say mehuno minim Abraham say obetine ne ma okay amomadi me nyankopon mensem so okay ya kansa asemi ya ho de pese ya kire ne say se wo ye batan na won kwada wanyuma hwe awofo bi wo ho awonim edu Saturday a omutimi ekọ ayie obefiri kumasi akọ ayie ewo zobra nu ayie obakọ bonsan try roma oma akọ nase akosiada abanyame aduma akosiada wi na Monday morning but ontimi mfa ne bampo nkọ asore enti mpenifo si obi nkyere abofra nyame but nkwadaa no yankyere won mu nyame hwe ne kwase ne nyame nim ye ko school
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, sir, from Monday to Friday. Any edit you. Abua pa. And then ye son of me out to actually. But yen she say, ye dinya misru. Bible say, nyan san fitias, ye ready through, and in Yamisru. Tiamfa Yamisru, entity and Mofra. Correct. So, kind First Samuel, I think chapter 1, chapter 2 now. Hannah or Samuel. Or Shenyame Bosse, or Pesa Quadanitina and Radinasi. Yes. But what man was in be? Also for Penia, your friend, Eli, and Eli. Okay. No one mammy to be. Your friend back home, Hoffney, and a Phineas. When you say San Quadano, Yamiku Omo. And then over here, no much me from Mawa saw them. Yeah. I don't know. Safi Wana and Samuel. What was the difference? Yeah. What was the difference? What does it? Nema me hana edinya misuro bi ahyenimu enti de bia me ka chenkofo se ye betima wo kumase bronu bi so a sebi me kana hobrasiem kokenfo ani wifo ebi kura wo mfikyire chi pe eho na omote enom wo mu se ube wonum bi sa enye se ya wo me bronu we sunti na masai. Oh, me yet because area had ya woman. Definitely area had ya woman to wa ya wuni patu or bese and ya no cray. Samuel na ote odifo Eli efie ne ma osofo ma wo fa ma ewo altar chi Samuel anye bida. So that's it. Enti enye baby ya wo to you is the fear of God. And then nyamisuro eni ye mayimu enti ye ose awofo ye hwese ye de nyamisuro ebe hye ye ma no de to so miensa eni se e wo se ye kire mbofra no morals. Okay. Morals ye ka se morals a standard of behavior and are principles of right and wrong. Okay. Morals a standard of behavior. Okay. Unim se ye nkwada no. Oh my goodness. Say edu enumre beye no miensa no na me ya wo me fantinu ta. Okay. Baby a Jubilee Park won. First no na Jubilee Park bi no. Okay. Na ye park keke a nipa nante so. Aha. Na efie bi wo Jubilee Park area ho. Okay. Ye art wo animu. Eni Asem Boys School de animu. Se efie ho na ye wo me. Okay. Na Jubilee Park wo edikosi wudi wura zongo yare wa zongo. Okay. Na onyina dua beye 9 esi ho na ye pon school ewia beye 2 a na ya betena street mu wo na nye street kese ye twa se ye ma me free dom ebeba eso anema na ma ye betu mirika ko hia no onyina nase age akwaje ye ma me niema no kan se ama waje na ho me wo kwam ye di nyama na kofi na ebra ye wo ho no se ye ma me mai na hu se ma me panimu bia so anema eba wonka se hu ma me mai nti na ma me na so ko wo be so anema na koja ma me ni wo fie ye mbie be hu kakra what does it na wo ma me kura ebe fie no okase na me nimfa ma be hia me ma ye twa wo no ma me pokua nso oba na ye ni nyama ko fie oh mo ya de but enne wo koje ma me pokua nyama kura won fa ma adentra because obedu fie na nyama no wo de ko enne nkwala na aba yes wo jiwu nyama so wo di ko fie ma o meto no ewiase ye hu o ne ba open ni kuro wo diska no wo di wanim kan che unhu na diko my goodness enti yenchire nkwada no se adie bi wo wa enye adie bi wo wa eye okay yenchire nkwada no ketsi na ketesi okay yenchire nkwada no se ye hu panimu a ye chia no okay patoti o kane no na odifo Samuel ba ye meba okay meba ye odifo Samuel ba se meba ye adie bi na enye no odifo Samuel be pie so a obuno na okachira asa abona baso ena meka se musuo kan no onso akwada ni mu mfa ne mrafie mesa abono mebo yeah ena yentia wo bi ba enti yenchi ense yenchire ye mane se
se wo hu panimu a chia mo enya wo maame nko ano wo maame ne wo papa nko ano papa panimu bia na se me wura hoyi me ka me yusu me kwasem ni me parke car ni si wo be 1 year because na fault bi e wo ho na dwumadie bi a na ekura me nsem ti me ka kire me mama se ye fa car ni si wo kakra na ye concentrate wo project ni so nti de bi wo ha na ma fa trotro when me ba DVL one day bi okay na me fa trotro okay e wo DVL ni mu a ti abrantie ni kona no pai fa a kwai bi wo ye right sa okay o pai fa me ti front ti wana me bi sa abrantie ni se na aha wa pai fa ye obi na no ase kwanu tum wo mo ti ka mu wana kasa wo kwa na be kasa ubetuma wo ne o me se straight o se kwanu tum wo mo ti ka mu wana kasa wo kwa na ba be kasa me hwe ni sa nam so yentia mi bisa sane se ene wiase ayehu eno ani so beka se bia o do de traffic anabia police for work kwema na bi reason keke baby ya wofa kura na nuru baby amesi no ndi oze mbusa wo another time mi kofie ma ba krom mi kofie na em se na mi nkofie na mi kodom nase okay because ni ye bibi ti mi kofa mama ti mi kodom nase okay nti ye kwa on se bro na bre no o fa trotro kosi santasia na obi asi form no asan pai okay trade dominance one wo chichim yeah enti we de ye du o was wo no na mama bi san so obeto aso ana na o se an na le zamidam ti okay na miti mu nyina no me ni obi chate so ye chate sa ti ye twem a ye kwa metia ne se so wa shade si ni trase on be so tue sikanti wa shade si ni trase onimi o jasa mi pese be tue sikanti na me di me ni esi ofonso mi fonso se na be ya mama ni wurafi na wasi yako ana obuza bibi ni wanfi enti mi pega me tinam say mpacho ye sen no see 6 cedis na me 6 cedis na say abrantie menya sure say 20 kura wanya na enipa ya fro kai ana nipa ya fro trotro ni taxi ni mobia na enipa sa wo wodi emfa ni se be simitira se kura se me pesa metua 6 cedis ye den ye didi nkomo ni bia na ekọ dem pesa mecha ni se nkwada ni bia ye o madwini se deliberately no adibuo ni o ma adibuo de omo mfa manipa bia na sebe eno ni enyama ye hu wiase enti owofo mekidi se o kire wo ba se good behavior hwe ma menka asem bi we meti abrantie bi wo otwi taxi wo ejekum building na wo your friend is saying edum no taxi station bi wo e ko santase ni ade me ka yi say ye mu a me ma me ka sanche ena before taxi ye didi sankomo ya ye didi bia ne nkwade mu ade ni aso de mani nyema eno say be a month ago okwa Accra na Urban in fact also omu lodu car ababa we bi be fro VIP na alternasem ne toma ni bibia ewo ena maami bi ka kire ne se me ba yo hu ye nam se maami ne kan bibi kakra o ta de hye yenye na baba we sani gu maami so no ye no a wo ye maami no a no ye maami na omu bedu asankare ho baby no na maami ne ka kire driver nso obesi driver bi zansa wo nyama wo mo se da bi ni osi ye na po akoye Oma ba bedu tech. Oma ba bedu tech. Get next ni trust say. We see the trust you. Na ni phone e bele sa. Omo bo ni si again na wu. Omo fla sankare e be si tech no na again na wu. Enti me pese me ka say ye manu a omo be wiase nne no a yemfa morals. Yen kire wo mu good behavior. Wouldn't say
Unim say enekura nketesia mrante nketesia be o magidie nyakura edidie kura mpo yemfa atade hyen ento nchen nkwala ne bi edidie nyakura say odi wachi mpo ko badwemu a wonim begu ase enti parents awofo yenkyere yemma good morals na a standard of behavior yenkyere yemma say ade a wuye enye ade a wuye enye jai eno ye de to so miensa de to so nan so say I was see a timid discipline your man. Okay. Na ahadi ya uko boso a na yensem bebre wo mamu ha ti de mi twa ni tia ne se we ye oba time na se ne oba yamfom so a yemfa aduane and discipline akwada se manu aduane ma no mema komade no odane krombo ene de enya ni saa de to su mienu edura na do anu wato ni punum obeda bonti ba obenya ba bi ada obeda no boy ho de to su bio wo ya kwada ne papa ne maame na manisika wa yense moni de but mo manisika me manisika bio wa hwe kwa befa so abenya osika yen tua office bio ene yen discipline akwada sa so ya kwada kitwa pa e kwa ba kwa betima discipline akwa ne se ebia bedroom wo hwe four corners of the wall na no manage na ba ko no de nani a kire ho 30 minutes discipline akwala ni bo ha mani bu nkotodwe ana se wo hwe da for book wo for book no wa pesi side book wa pepe na kan ho wo say 3 days here we enemy book yi to ni nyina copy and so discipline yes it is a team in also hwa we yi na free ho koy assignment no enti enne no yen discipline akwada se ye bona sum wo ye fa ba e mani bo mo fa kwanta ene eta ni ato ene de sa na ma no kwasam etwam that's intri that sa ena akwada ye boni a ade ba kwa ye ni se wo bebi sa akwada no so wo engage no wo nkomodim enti anu ne me faith lesson ene akwada ye boni a I was say wo engage no in a question yes kofi na huna de kwenti ya kwa be kire me de enti a wo ye de wo ye o ma o answer no gina wo e discipline pa o hwe yesusa no me papa ene me wo fa bia me ne tinae misua sa de no wo mo se wo ya boni na owrafia onkasa wo o hwew sa o gina ho no o hwew na de be yo be ko na wako no ama so akobi o gina no o hwew o mo tunanere enti pacho nsem numa amaka kire awofo yi sa awofo betie de di nkan ne se yese akwada no wo ne ne nga o so respect no yes akwa be fa so be respect akwada wo ne se wo ye a day old baby odunso no we ni diaper we pupu no we ne pampers osu no attend to akwada we yes you are respecting the child ba uma akwada ni da junso mu a uma akwada ni da sebe ne pupu ni musa akwada no on timin kasa de but indirectly no e disrespect e ma akwada no chese wo dina ba wiase ba wo mu no de to sumienu we should instill the fear of God in our children yemfanya misuro enhye wo mo ntete wo mo de to sumiensa ene se yen teach wo mo morals wo de to so enan yemfa eden de to so yen teach wo mo morals ena ba ku so amja no mo ne say we should teach our children to be responsible for their actions no munya responsible in house chores nkwada na be wi asendem asa yen awofo ne pese ye wo madwuma nyina ma wo but ye mo wo nkwada no wo school schedule no eso akwada bu a wo hwe no miame na bi wo fie Devina na no ne maame bag kakrake bi akoto akwala no kosko anu wo twe enne nkwala no kosko a bag e bo machi no chese die nko a enso omusua de akwala bi a wo pon ofo na oside classes come nti akwala be du fie no no wabre nanso edu weekends na yenkyere o mo se de esi mope e wo fie se ni o mo si paper form ye si paper nkonwa ho sometimes kra daddy o ro ka mani sensuo man odru be yaman kwada no nya responsible because sa suban we ya no mo de be ware on se ne e ma di bebre enu ase efia metimu
me just say moto abesi wo na girls me no fi me opposite oma pi omo bedu oma duane delivery e de oma duane e de abre wo mo nti ya na mka say na dachi ware sambe ya say the delivery ya na beba wo nti mum yantete ya ma no say ometime hunu efie niema yo say de esini ni partner ene niema tisa nti pacho enema we na mpese ye ne etiefo che ene ahwefo na omutimi ede ye adisua etete wo ma no awufie medase me number no ye 0240 96 95 great 0240 96 95 medase 0240 96 95 medase number net de we apostle kwate na atene ne asem no mafo ozem ti wodi yanyini o ye pen so no nti otibisa no afo kai bra yesu na o bobo a tetefo na me yesu ya bibi e friend stay na abrewe etwam na wonim na wo bobo no na wo si onye bono mubuso bosa panyini ba na papa pie wachi a pa wani so tibi tija say yebda mayede una na ekọ ni duwe anye niam na wo buwe na rewo etu za abrewe ba stay na wa wugo sante tie ndimirika akwaje niam na firi ni wakaya asemo stay ozo gina nkan ho na ni wo wonte tie akwaje akogya no ansa na mato abo so nyame nhira mpanimfo na onhira papa futu a ode abre ne ubetima bawuram ye number no eda fidie ni so ubowuram a ye befa zuka ntentem na meda so ne yenkoi una age ko ye na ye mbomo mu no mfiri nhim na afi bibia nkotote apostle ha na bibia anye fine fama ye number no negu TV ni so no enti ofra ubetimi azuka ofra ubetimi aba na afi yakon akoye nimpa onso ubetimi abawuram ne futu a de bro no ye so fantastic say minim so bia wo bi ka especially ye ma me no wo fie no mo fa sa antete ye no mu bi no omo wo bi ka Kevin woni wazuka nkasa ya sa da beti afa so no mu hu me yo hello yes sir ya ja openyi kwajo bibia boko de meso awrade ayade pa Meka. We know. Okay. One person that went to then the open model for that to work. And the management to say, oh, the man over. I'm planning to you know, General JD. Meka say, for working in a Yabuyo, the same table. Maybe a program was, you know, what I do. Another Dominican Yahoo. Papa, what the camera? Maybe when you take a maybe when you buy the also free city so what yes can so beso Papa, Kojo awrade nsha no onye kese number ne da fidie so 0548931931 0548931931 hello feel the heat. Hello Sompa FM hello yes sir hello yes sir bibi aboko de awrade ayade udi ne bia akasa free the moment the direction okay oh hello hello yes sir good evening
Good evening, sir. The fellow of a king go which in was. Of a Bibiabo Cordia. But in Yaboko, Papa didn't some part of the come. The child never mark a mountain wow. A radin shall or Mojo. And what no a good hour the other mighty. Yeah, I can't say a break of the so we are the power, the movie goes to the boots now. Come on, things are here, they tension. Debbie. Come on, go to Obama, Yatapa, boy, attack. But then, my father and my Anna, but who's well, we know. It's a me and never be a lot of water up to power to me. The very other teacher to me, the moon could eat and read it, and it's not yet. And what about woman? And yet, Yaman come home. Major police in me. Hello. Yeah, cool, Papa. Peter Bibiabo Cordia. A radia, dear. You really keep up now you say I'm working and stop what I'm fighting 2 months. Said the deal big name I'm working with me about exercise. Name my inflation kill Tapa. My idea there come be my king wa my kata penye ho respect so my everything pa we your one and ya kata no ye da na Nyamin shall a foot over say ya forward there. A foot in your forward there and a cocoa in him. Hello. Yes, madam. If I saw me successful Accra. Mazia Kra, where dear? I said no more can. Hello. Meet you by home. This many canon papa. I will be pleased to have Uncle Sanchez. We are the most show. One away, Jania. Chocolate bass, nothing. Because we're here, your name, I mean, it won't make it sorry, no, my maintenance. Don't decide, I don't give pure polite. I think so, Penniness and law can't say, young Piccola will not be so. Then they will remember. Now, I mean, any penny, almost solo, almost Jackson, and almost Christo. And see, oh, you are announcing on the show, not the city or and when I say, blow, or what they call my tomato. Oh, deep pan and person you were reading so. But I do respect you. How to ask it? You know, my young picture, allow young strong. And then I'm not one. When she made the hair foot so the among them, my phone. We almost 70 years. And so, Yamisha, Mohamed, Obia Haiti. Hello. Yes, madam. Wofa Lumba, good evening. Good evening, woman. A radia, the announcer. Coco went in for food to the black. And some more coming here. With your back hands, we have the most city. Now, collected by your bedroom, the first of the 15 years. For you have to pay myself this way. Now, one share. What happened to time? And my name is very here. You to pass a point. And she had that, so you have not possible to tell me that I'm not Yamisha. Now, only I am a bufukras up, rabbit in the story by Honey Yaman Apostle. Ne papa wa abiti akwatina ne papa yire enchen wa akra odi na ninti yemfani sika mesi ne so ni kwanse de cinema amene so bi na won kan tete papa yire wo hye woni ye obi anim se ntem wo fo kra nim se ne wo ye nyenso na abetena. Hello. Yes sir. Ketamo o papa ni wa me anya ho wo je Awurade ayade na nso e o papa ni wa me anya ho wo je Mama kata o heno. Emi chia ko fa do ba na ma me be ku no. E ti na wo de ba ba ni o de na wo be ni kita. E ni o do so no be ti. Ni o yesu ji. Hello. Hello. Yes sir. Wofa Lumba. Yeah. Good afternoon. Good evening. Say. Baby, you na boy do ni there. Ele papa kasa wa ya de na misha pa misha so ni de ye ne mema na ya fa bi pa na enyo me bi wo no ma wu kura ya na enye fine
and you're an effort. But next minute, I don't know say, or Montomo Boas and Abrabono, Yabono, Abutrim, Money Biala, and then I will say a chino and Abetiasi, the women answer to be asked. Is it Ghana or some? We have one movie. Hello. 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 Yemfa frefoni sia na no story wa ha no hye di fo mu so nyina ba papa atmasi kai papa ye kura ase ahafu bedi akon ne o ma me di friend ma me wonye eno wonya ye ni so ane ye kan wonya ma me we no wan ko stu a wo ye be mo wa babelu apotopoto hye wa no abo me ne mu sei untime mmo no wanyine wo ye so odwane obete ato no woteto no ko report ye bekum ndi oso mane so mu nkakra do go school mu na afi ukoya ni ele so ye ntino nyame nhira mo na onka mo ho nyamo kase na bibia enkotote mfamu onipa bia fa futusem no ebebo abrabo na watimi nsoso ako ede akọwanim aha eye Sompa Asem Mpe Nipa ye ko computer so de dia base siara ye ko ne ye ba bedura ye de ne ye won beto am so ye ko abase sia Abode ade. Sinema no wututu no ba ntimi kura. So wa. Ayo senior. Me ade adanke ba product ayamamiti de bia me na no mu no chef. Danke ba product. We ye dank extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. Ene o se na problem there. Senior. Wo se ye dank proke. Okay. Sa wonu dank proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey yami shira. Come on, do ba ko danke ba tonic. Woni ma biyo. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na na mtumi ndanso. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntanase na nso me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne fifi ti asate tele boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu Ebi ki abago se say di nu frani abayan mo mani di mo ebi ni paso eye di paso esa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrim pomo so mo beji binti eti fifue maminti ana fifue one more ipoye fue one papi paso paso eti fifue maminti ana fifue one more ipoye fue one papi paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye nkrato yi atum se opedudu etua fra homa turufo 0533 770 490 Adi oi honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a down complaining with sisini kokua epe ajiwakade and you jack a sepan and ne could brew a yama money mema a yoku ni sisilia redrook sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and my mejina brand na a yemay na you say I was saying me bravo we Sweetie, me come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa judi. What can ya dan separate. Obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA age adwade nkrato yi atom. Do say ya obi nkanjo je jamana be fia onya would be for somewhere there e je jamana wo fia na
allegation is too much. When you want to jump on an answer, or me, no, my car, what it is, tonight as I'm for, but you're quite him. O sister, please, your Mrs. will be situated in business upon some crown, the Abrabum man train will be and will come for Betty. Maka, or a radia semini, was see a free Johannes Bunny person to be seen, no, so he when in the appointment call. Mamma was here being was as you and yes, I may pass on dear. Yes, you could about one chama say times, and talk about Kunyan and say time, dear. You told me to be any Satan be over Brabumunko. Jenny and my order and Timikuko, no banat nase, and the ejad tin piano, Ampire a big jar. Kusian Frerio, so one money boom, Nanny and the air permanent lesson to be a piano, no baby dinner, Jimam, but you'll be a book or dear. The door body, I say, Udin, baby, a woofree, Nanny air pamuntia, do was a mabedine. The day they appear say, if you are so correct, okay. And you made them baha a bokos when your bokosa. Say, Miss, a many bear may be it one more. Na bearman say, one imini saying, and then you say that she's so crown. Was as I'm awful. Man, no, had it. Yeah, Hano. Nia Okasani and Penny Phone Comodi, a Abebuka says, a son will be a casa. Nayam Penny Phone 180 in Tino. Munante say, na Mukuda, Mukopanso. And now what book was here? And I said, the enams were my Michia Bearman, Mrs. Tapping. Or then an air pass, sorry, a dunchi biao. Okay. And I would our resem to Mrs. Tanini. Okay. And I Mrs. Tano, Edeme or catch a Mrs. Tan and say, open Mrs. Tanimum, and Mrs. Tan catch and say, well, worry. Okay. And in the to and no mouth transfer. Okay. Or then a man. Okay. And I say, this is a number, a man. Okay. And a friend. Into a friend, and I miss me children, baby, I'm a walk. And I will buy and I will fear no buy. And I'm a farm. And then come on, you ready, pow. Who's this time? I'm a pen. Ebi osowa, ebi oye krokroa, ebi o wa afono na mepe. Ena bia wo so ni bi ni ama transfer. Nkomo ne yes e ofre o de nkomo e ko se ofre ro se den. Ah, ofre me no. Ena o se me sister na de me number ama no. Okay. Na o de ohu me sister no ka che ni se open no. Na sister se won de wa ware. Na ni nua ketewa. Ena wote ho no ma wo ahaya nkomo hye heya na question so wa me ani di for some enkodi nkomo ba because me bi atwam me hunu ababa bi ana me se me pesa ababa no me ndi am se nkomo ha ehye ha no me hunu ababa bi ena jam no me se me pe ababa no me ni di nkomo ana o ka chem se oh obi one nete mba ase de me sitie no opema sempo ni nua be ma me in fact me share ni anso na ne ho ofepa ni nua na sem o ka kire me ne se jese ma ko peni sister no opene ya ankama ma me pe no ndi meme ono ye second choice ana ompeme ndi hankomo wa ha dia na hunu wo ne hunti a obi opposite study sample ye transfer ma woje na wokora na ma ho odin ma wana ye kwa ba na abedi nkomo jemera twen na di for some atras ne papa no se wo sia bo fitam jese wasa akwa abu abawo wasa akwa abu abajade mu den dia ene di for some white no efe no wo banzo so na Mr. Jamranso so upon a black and white. It will meaning who's a woman ni baby anam na fita na ni odi na chi so di fita ni tuntuma abrabono makacho a light off and a light on aha esum ni han bayi won omna samwase na di fo ne bayi fo ne na Jamra ka bi Germany yo na to benya ni baba to bibia boko de bibia boko fa ye do ba de ase na o jini me ko sei me sha him bobo na jaba family house ya dance enko dance akese tia se ofa papa bia na wontimi nya hwe ne yere se ehne fa mo fa no di for you say me ma wonko ayi ne so de bi nkomo bi hye ho di na de bia di for ma ye kama se ya woni bia so chi abrabo ye bo bi stila ti na ye di for si e be hu no ya ne ama ye si ase nwense wo de wa o dress ye di for e o se de akwanchira to ye so da ko ye so ba na chance na ye ka sunsun asa ali ya o ye wo sunsun ani no di for ofa me se ma me papa no won se hine fa na won fa na ko e wontumi nkasa wontumi nya hwe menhia hembobo na jaba family house sese wakasa papa no tumi nantiba jaba family house ofa obi ati obi sika o so ontua ba bi ope bi on fa no ko o se sika no brafi sika no so do so bro 1 billion o so ontua
no pa fa no court no na asa kire so fa no court no se David no ati odi for Samuel nka wo menhia ahembobo na Jaba family house ofa odi beduru menhia ahembobo na enne opewompe watu asika no wow ofa obi je obi asase afiri ni nsem asase no kyese ma me ni bo na ni anisuo ehne fa no ode ko obeduru menhia ahembobo na Jaba family house ne nsa aka na asase ofa yali asade obi ato dem ni ye de picture ene fra kra bae onu amu ama picture keke na ma o twa to phone so se mempe de no wonyale o sisi o yale da no mu twa to phone so no mfamila ofa oba ya print picture na me hwe so am de akwa nkire gu akwa mu ofa ne ho ato sorry ofa adanse akese ete ase wo mu o mo ye mane omukwa omunya bi omuye bibi enye yie ombeduru manhia ahembobo na Jaba family house nyankopon afame so ama enne gold no musesane saa ofa obi ahwe obade na koduru baabi afi wo hwe na koduru baabi a osenya ne class chese wode na koduru nursing wo wi aye bibi awi osenya ne class oni graduate afi no wonya obi ye woni dress bo tie ofa be pie manhia ahembobo na Jaba family house se one ne nante ubetna wane net sesi ofa chese adansi a ekoso menhia ahembobo na Jaba family house nyagoro obi susunsum ne beda wa ya emfiri ne soda amane ne yema nyina esei opie na ntentan akekere no ye promise na emmem chese ofa wo ha wo tete obepie mo menhia ahembobo na Jaba family house no nyina akọ obi awie school wonya adwuma anya o ama enema ye dene wose chese application wo wiase nyina wa baby aye pure water krokọ ya afa ofa enne adwuma na budo so wofa obi ose wa chese wo tete wo ha wo tonya ye nto divo ni made ba akwa ye mefe wo code no adifo mu se hanki fita ne de ye code no ne freezer me be ye adwuma wo ha wo kan code na me sheda monitor wa every day obe ba hanki fita ne de ye code no na wa ye wo code ye de pia bonti na ekura asam no enen me kan ma dum so wo kwa wo hanki no meje eno na wasa every day wo so du fite bo code na me na kire se obi tu aduane na ye papa odibi asam no me de ye ne kura me enti no se hanki fita me de ye ne kura me enti me code no gum ana me de ma ade na enti na da bi asoma ye kama efi se me code no mabie yes ofa abrabon so wo me code na afro so obeka kire no won tua wa kiri ka wo sunsum a ofa ade e manipa bre e manipa ntime nkonko yanim e manipa tete e manipa hai ya promise one ya fail bibia be ye bia enya ye wa kiri ka na wo ntime bia eni code na da so no wow ofa abrabon ena manipa bre enton awobo no enton wo batu yo wontime sisa no code da wo so ewo abusuam ya di code ato so wawale ya di code ato so adwuma wo ya di code ato so de wo abrabon na wo pese wo bon ba bia bebo a wo de babo bra ne ho le code ni da if was and me di nkomo no ma me ko me kurom go so na no go so ma hin 1 week ena me hia ya busuafo ni bi tetefo no mo de amamre ya adwuma no na mishia na no se me nworo me mpaboa bonkum ma ne hade ohe mpaboa na sesa no asere no oje ato fom tebe na ofa ne de bonkum no ma me hwe ase me hwe ase no atwere number bi number ne ye maako 7 different numbers 7 na hye 9 bonkum no de asi fom no so onipa bia wo code a wo solid day a code e kire wo se bie na day ne mu ne ma pa ahia wo ndi se me mpaboa hye me kwa ofa so me sidiem no wo sere na me sidi for some asem ya yafa na gure yi ofa 7 na otwere se na otwere wo 7 days okay 87 days no da bia ye 1 unim minimum bi hia papa no spiritual man pa okay abaifo nyina headquarters no papa no wa bin na menini hia na menini hia me prove nya metumi ma na bibie ne ma bi so kire na o ka hia se ye hu a wo ye small boy sunsumu de wo ya kokra waka kire me se ye hu a wo ye small boy sunsumu wo ya kokra me bie code bi ma na kire na de onya kire wo no ana ka code eda no so sunsumu code o de code tu nyina me bie ma na me kire ma na se wo sunsumu code no ya me stop wontimi ko ba bie wo lo ke na kire me pa na se so odi agora mama na ka ba bie o na efi se code ni ni me de onhunu ba wo de nyame ayi a kire na gu ana ehwa na me je pe na me twere gu wo kire na me se nya code ni afi na papa na korechi bese opayin obi asuro okro ma mimi nsuro efese mimi ni mu code woni medie e na kire se nyame ama bitumi cheo ofa ehona ema papa no hu say yes mesi won na nte pam ba ma hia ahembo na Jaba family ebe chia me wow na ma mi bi
what maame no was o meeting won ko meeting ni maye 6 offer wakum 5 aka 1 a wo ya adwuma kase na won se won san fa wine mla na wo se no wo na wo de wine ba wo wu ahwan na besie nti wo se de wo jai ba yi wo ye nyenyensa wo jai ba yi kwa na wo mo so mo mpene ma ne nyai da fi so wa wi obi de di won fa meso eti won fa mra ana wo so won fa ma na wo fa ko bu na adwuma me ne ba yi wo wuro no ho sie na chipa na bia nye easy eti wo se ne fa no won ko yo pese sunsum ni mfire no so be ada obetua na mo so obekọ ba bi ada no kra ne ba bo na kese ofa na oba ya me kire ne de onye na me kire no wo machi wade na me ka kire se sa ade we na mo mu ntimi ma wo nche bi wo mu ntimi ma bu bi eti ko pepere nam na pe enwo kokko ni bi kan ho pe kwanse ahodo 5 pe apoto wo tuntum ani di mu da na eniema mienu bi kan ho na fa ko bola ekurase bola na de hipu na etupu for my sister na fa ko bola na so na me kire ode obe sa bola so akwa nkire we ya bi na me ke nie me na ma ne ba bebiri enkrama wo wiase nyina betwa ho hia enkrama wo wiase nyina betwa ho hia me ka kire ke se ke akwa nkire we ya yekoyi me no na nte ye no me prove to me bi ama wo hu se wudi machi kwa wo na obi to me wudi machi ya to me bi na wo betu asole ete afisi ekura nyame power ye kwa ya akwa nkire we na sa akwa nkire na ye kwa ya ma nipa no se nipa no oba yale na ede na to form no oba sole ya enkrama a won tem anyina ba betwa wa chi divo sansam na moka no unim se kuma wood after bi yare na me fato mo se medina na chi ase no ho beto ne 9 ye to na duro ye ko panyini bi wo ondi oye odi hunufu a ne de ne ye nananom de ene o chese won ko bola so anajo o chese ne ne ma wonya ye ntimi mo so wa na akwane na ye ne ya me na mo ka ma fa na atom se o se me na mo de ne ko uni se papa ne tena ne fie ka chese ye nko ahomache 1 kein ene ye nko bo se mo ko obi beba ho bola ne so mo hwe bola mo panye so o chire ha no aka so na asoma ne ni ba wo ena me mi tu ka wi an ko chini ya hwe bola menya no area ho unim sa na jo wine ne ekoduru ho no wakọ otu amana no aya ade no so sugar twene me yam hie hie mi nipa tentene bi a yehunu no no ba ya ba koto ya tize ne okọ toilet na no ame akokodo se me yensuro na ye ntia no no wontia enya bi ya no tia na nya aduma ampa oba ye nche be try koto ya tize ne okọ toilet wanche onipa bia eni ma wo wiase odifo se bibi ni wiase ya da ntopronto obi ka se hwi ni wiase ya ofa yuani hwe ofa me say me adana na me kire ke say ke ye de we sia o say eduru wa ka say ke so o say bibia ni a o mframa e fa o say bibia ni a bola na ye furo bola na mframa na start na ka say hwe e kire say tumi no a ye be ya kwa kire ba na wotie na odi obohunu de besie within 5 finish enkrama be ba betwa ya sha na kesi na enkrama ni firi hene na mse wo de sha ye hwa se enkrama na ma akwankyere na ye na anya adwuma enipa na ho nto no na enkrama ne ba de awasole na ya kotowo ya ntibe 2 minutes o mo start say so mo ba me de na me hunu sunsun ni so mo ba eti ya kra me ka kire kesi me twoni ne hwachi enkrama ye ka no kra wo matwa ka no ho nyina enkrama ya twa ye hunu ba bia ye be fa enkrama ana ka kire kesi na kesi na nkrama we de karaje be fa na say nyabotere wo mu nyina ba sa akosiesie akwankyere no e kyere se de ye na ayetuma wo mabaji enti wo mu nyina ba sa akosiesie gina wo sa ba 2 minutes no mu nyina adamu obi akọ ye ba ya na ade kyere na ni para sole ni pa wontumi nkase wontumi nya hwe oda konfano kye ye enti obia no so obewu ade kyere na ni para sole na no heba oda ti wo sesie o heba doctor bikra na mi di ngomo se di for somewhere na me bi hospital na ni pa ma na mne ni di ngomo oya kwankyere ma me fi na o kire se afibia no na chidika no memfa mara no no amfa nya ade no o se ne ma ye se e fa no na afi wo yi ama na ye ne dene o so friend na phone so na aka kire me se fa kwa ye kekira boa na wa ne sane no o se ba obu ya papa o se komodie ne yedi ne pie mu o se firi won hospital as ya ne abetu no ohunu kon be fa so abo anim biem na ne nti o ka kire me se ohun se wo advertisement wo sere me a me no nkaza ma no to ohunu wie later nkomo o se ni ba ma o me ka kire ne se achirika no enye me na me agie na achirika na biye kwan ma no enti se won tua afibia won tua se de sa afi o se ofa bosumi bia wo
sunsume di so dakru bia wo sunsume di so na watwe bia wo sunsume di so afi bia wo sunsume di so so eti se sunsume na di afi we so na agene de ekọ na se afi ye be wura mo sunsume na ba na so ntua se ne adwuma no so enko so ofa me say me kasa ma ntimi anwe no de man kana ma wa ha obi antimi nwe ye kwa America nyina akwa wini award aba me say ye winning award or tech 2018 na ye winning award or tech omunu nie ke nie mranti ahiri ginam ene ye winning award or tech 24 man bofo tine ene de award no be mai eti ne enya banwia na yete ya no susu mo de me say spiritual nyina headquarters ni manhia ahembo na Jaba family house number ne nie 0246 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 0578 40 55 ofa ye wo menhia ahemboboano Jaba family house echini ukro da kokko na so eti de nani abere echina ampaye bedwa baby adifo sam nam no na dance die puma enso nam wo ne senti no dwamara oye aduma wo yire pawo wose papa we ade a waye ama minti baby obegina di dance bi amenso mi gina ampa dwamara ntumu da even time wo de tie kure na aduma tam ba dance die ni nti ontimi enya ho nya aduma bisa dwamara bi aboko mina madase die na ma wo ya da no mo de yehunu okay ye ne papa nanti ye no hwamu die mada nipa de preni so anyi bibi ani a obepere okay eneme bia eble bi omo de nipa bi ko ho ma mo nipa bi ko ho ensi mesisi ho ma hu se biase na wokwa wo kan se bi na me de pa se biase wo wa dwen se bibi ani wiase na we chinyifo a wokwa na beifo pe wo pa bibi ani wiase wo chiro bibi na wo ba ye wo nanu ngokrafo no ma na ye mai bia wo kosra ohini bi okoya nsu kase bi da wo na wotwam se me kosra bi de aduane esi wo so wo kono akohye wa mansu agim ne oba ne nsu na yiri wo betwa nsu ne nsu fa wo kwado edo ntuma no mpa bo dikai ye de wo kori nyina mo dikai ena wonya aduam so ya eho na obetwa nsem wa yiri duam obi be pie so no teje nsu we de ye do ko na da yi no se me bo hin na ho no okofre dom oba ya ohunu se dom na ba ho no oba ya nsem obu nsu ndan ye nsu asmasi family atwan ya mi ada enom se ne je aduanu jewre na wo we do ntuma dikai na ye mienwe wo ho wo ye chinyifo wo gusu a wo wuo nkwa no wo je chinyi na ye kan sa no enima nkitimkiti wo siwu na nanom penso wo ba na de bia ye sua de he woni mi se enyi odifo nsa nka mi se efie kwa kwa ha se wo ba odifo ma na chero se ahatana wa na ija okay we betra wa yi utana wa wonyi yi sunsu no kra no ni fie no ene ne nko ene se bi nye fie bia so ne tram ife okwa obo steps ne tra utu esika me na me ka kire ife okwa tram o ma be ko ayarsabia saa efiri se ono onim de odi ye fie no ada na saa nyema nyina obetu anamo a omodi fo se fie bi menya e wo bro no asomasi so eni ehu picture ni me ntram wo si jai mi ade a mi twenti a mi pese me kasa be tenten se enfo adwene mobra enem na yiwo mu ye utom wonya usika opese ode toka wonya usika pese odi tukwan odifo nkasa se sika ni nyina agu ayi bottom fa bere no wo se bra no won kire se sika no why bi so danfo bi atoka bo sumi nsia otom yensa ka ho kutobi wan hu ya be pak wo de wa na si woduro so okay eno no wo kire se enye obi adwene obi adwene na usunsu no kire kuta no odwuma ye se oba no wo kire wo nya bo sumi bia na itukwai enya atade bia ne de bia ene ye hyede ko pebosia enipa no be promise opa ko duru ha because ne die enye yi ni nyina ye da wo de ko ye ene atade a wo hye ye ni nyina so amodi fo Jaba family house wa wo bre kwa me wo kan na aka mbibi mire bi na pani bi chem so nipa bia o date of birth e kire wo kra atade ese so hye mo unim so bom date of birth am gogo ye me kra atade kala ye 5 sa colors ni na ba ko pe na meta pe ne hye ba ni aka menim ehu
me say the wo can so difu somewhere can say because wo sika daima na nim de wo wanimu a due obo oni kapre wa behwehwe ma hu say eneme mforo ka e kyame nkwa yiwi ana de wo sika ndi woni adaje na bi ka no afam de yene ne makugum yesi ni yabu yansa na buradi sika ni asomasi woni manyina akoto ewu enti bi so ene me ka kire so wo sika kra na ho ani bere na sabe obi ono abroda gatem de wonsam de zada wo be nya nti mesra wo so wonya sika wia na wo ba hembobo anu difo sama wa e ho na adanse no woni mesikafo din na nanom hemfo ne abampanfo ene edi adanse no e mo ngasam no mienu ni kapere ne yate atana enti mesra wo se nei se wutie na ye twani tia me de minim se obi ma me asoro ho ma cha bodifo sama wo de bia me kan asem yi ma me de ma picture be 60 buy ne man ba kure ne ho na dwuma sha na me no na suppose ha be pede o dwuntwa ngorofo na mu e bi se wo de o manya adwuma ye o se krachi ho ya mesere ade yaso mo kasa mintie me man anya adwuma ye na so pese o bunyin no mu sie me okay ante sa me ba bi ye doctor wo ye ho ahwan wo lab wadu sei na so anhwa wo nuru de ese nyame di ni duro na merci o mo kora enu nti na maba ha enti ma me na timi atsola ahomache abodivu sama wo ma me bi akwadworo nti sabi wo ntimi ama hobi wo so ni nipa ne ba ne nam nti wo so se me nko enti me so wanyini wo o widiem die hawa bodivu sama wo na nkrofo di adanse bia na wa na nka menua obi swa odware wanyini wotetinga fo mu nware biem ono ahu se ne ho afin so ohunu se oyampi na niko hia ne yefra no di na chi do enti mesere se no kura ni se wo so wutie mi an nei se wado garden na nyanye ho akwaje ho ni nware wiwie e ma aburo ni san wo je ho kro ho awi sa bere ya wasi so no sa bere se otumi ka bodi fu sam wo so na ipese mi yesi ipese mi yram talent ipese mi tukwai ipese mi wale oba wi ipese mi wale be ma wi ene kwa do ndi abaifo ne ya ni aso ba be bia mana be wale be bo nsam ya so abaifo be bia mana be wale wo kipu secret say ya wo yele de obeka kire no wo kun de obeka kire no wo ka kire no ai neko papa mo de ko enu nti no difu sam wo se bra fa wo yele be kire no fa wo kun be kire e sam wale obehunu ewu o kwa e sam wale na de kitu ebne sam e bo kwa nsa sam wale kura ni nyina yu difu sam we ba ko yem fa number ntudwa ya de number 0246 17 050 050 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 55 19 yo kumasi menhia ahembobo ano Jaba family house ona nyame jakoko na so tumi ni ye adwuma de ne bre no etie omno faketu abitu na ona ma me faketu abitu kasa course nyina ya de ba ko pe because ne de ria sisi ko na no de ipa ntra wo kwa de ma me ya wa wo manu wa wo mu nyina ma na ka ba ko we nyansa be ne wo wo se afi ni wo hwe nyansa wo se ba bi wo se ba ko na ba ko na se me ne ba mi wu a wana ne fo na wo afi de majai we Asem Mpe Pani enu nti na ko fie bi ma fie wo no wo abo e fie bi wo no ma kwa ku ba ko sika wo fie so ni pani fie yo fie bi wo sika ni fie so no wo mo dwon so kwa na nkole so ni nyina ye shebre unless what to sa code manasa sa ai na watua wachika esese otua na montampa ya na code for somewhere we papa is wo base ya na ejana ye nam enu ti me kanfa mu bibiara o chano pa ko mo di tua na monko kwaje akwankyere no wo se wo ba fa handkerchief white emaji bibia fe ni pa ni masam ka me o me kwa wo ma handkerchief white o no akwa na bibia gudu tobra enu ti obi a wo tie ye bia na numeri anana na dwi bomoden ade akyi a komanhia Jaba free na busu afie wo de number no bomoden fa me se de bia wonam a anye ye kura no difo na some number de me bi nche oboto no cha no pa ko eja kokko na so fie na wo kwa wa be di adanse ye de ye ka enim ne ye ka sa so na ye se won so ye pese o su ko di adanse wo ba bi
na asem ne pepepe entra wo ne sa nyame bo wo odasani a to be ma de bia chese to ma wudi wo de wunyi bi da da bi nyame amosa shebre no e na asesa ko di for some ko ja kwakire ya fa number 0246 7117 Ofa you menshia ahemboboano Ejaba family house. Now what really morning nyina entrance chese Sunday then kan anopa 6:30 to awia today. Echena nyame ya adom akokɔ di go me akasa mo. Echena me ya no ha life ja kokɔ na so. Enti chena o hawo ne amane na wonam mu. Fabula be pie mo menshia ahemboboano Ejaba family house. Ofa ya ko die ya chia obi a wotie bi ya akara obi. Now sister doctor woko. Ya o ha. Okay. Obeko nyame bo the chair sister kuya doctor. Yes. Mama odi for audience so o gasa meti odi for somewhere na ye ne twetwe ngomo no na odi for o tenase da chena edi tumnika ko pia menhia ahemboboa no Ejaba family house menhia ahemboboa no Ejaba family house so baba ko to odi for somewhere obo adwuma wo ye nyame ye nyame na koa di for someone so aya akwa manema akotote dia man ne oba no wanya atenase ye to ankomo twetwe no dia na wo de waso aben ha na edu se wo kire wadwena wonso atimi de odi aba mame ye nto aso endu ofre u sister say u sister the number man of no say tim pacho my sister o de number ne ma no ene wo frɛ me to wo frɛ me na me kire no yefie ena obai okay enti mi wo ho efie no ofre me se waba me kire no obegina akwan no na me kofa no de ne ba efie te me de ne ba efie no ena me de ne chia efie ofo me ma me family house ene ti na me de ne chia obi a ofie o chia sei pa cho me de ne chia sei na o de ne chia busuafo o kan so ye hwan me ka kire me ma me se owo amenya no okay na me de ne chia no ti e kire ansa na me ka kire ni se sei na be ma no ediaba ediaba okay nti emu honum na nche be se yi na so nso be hu na ni je ho onu no be hu na ni je me ho according to ono ne nkomodi no na ni je me ho na so hu no meme de meme hu no meme de na mani nye ne ho but meme oba no na me de to me sofo ni me fra me sofo ka kire ni say de esie ni be ma bi aba ma akwan mu ese opeso oware me na oye ese ene me mfa ne mekire no okay enti me de ne ko asori okay e ko kire me sofo e den do your friends wo ba kan oh wo bai okay na me ne ko asori enti me ko oye na me de ne ko kire me sofo no na me sofo e ka kire me se obebo ho mpa ya ma me ka se o mo ho mpa ya ma me se e be boa me se wo se metu sa na mo na okay enti me sofo ye na o ka kire me se obebo ho mpa ya ma mti da pro me wo fie e na o frɛ me anopapa de na o se be ma na mde ne be kire no de nyame kafa ne hu be ma na aware na be boa me menko okay me so no na me wo baba ko wo dada enti no me ye ma adwene se akra no me nyanwo n'echi ti me ba no kra no ama wanyine wo 10 years na afi no ma wo n'echi okay ti me ye ma adwene se me nyanwo akra n'echi nti ono oba me ka kire ne se me ba no obehu no wo hu ne se wanyine me wo n'echi nye bibia because o se me mpese me sa wo abra me nware ye okay o papa no panyine ne papa no o me ne tena ye no o ye se me wuwie o be ye me ho ade bet me wuwie ye no na onye ene ma mi jae no enu nti na ama akra ne te ho no ma me wo n'echi no na onye ho ade no mo agoma no mo agoma se ne yente ne yente unde na mejiri one wa wo one ma wo onye ho ade de na na ko ho mamba da bi se bosome so a oye bosome adwuma nti bosome so a na sika e wo so de ma akra no no de ama na se no odi ne huni wo sa akwan ye ndi bosome bia wo de ba na ni nyina mu no so onye ho ade nti waja kokko wani nya no na ade ba yango enti no ye sa no a me ka kire me sofo no
ana me so for catch me say na da bi o ye o ho de na nko mo akonwan so a nka na be pe no a chen se unyanya o ho de na odi ne huni pa che de ye ma ade ye no ya na mbibi wo mana ye nko e no anyira nko mo enti e ba sa na me de ne ko kire me so for na me so for frɛ me say obo mpa ye fa be man hu ade nyame ada na di a kire e se do fo anso da ye wo ka kire me ba ye ni nyame abeka kire no se asem na de betu na nim no no awurade ni ohunu ni ene awurade de ye enti o ka sa kire me no ene ma mi hu se be man se nyame na de na ma me se mi kunu di a ene me mama adwene e mla so ko me wo ba na mani nye ne ho ye be ko nyame ho nam de wo ko akini asa aba se e de na wo hu no ho no wani nye ne ho a se nke nyame a meka bi anko wanwale no na e de na wo hu no wani ho chese me o ba ye me nhyeden eni bibi se we na me hu no na ye se me ni do ma no ho mu nhia no okay meni enye na ndi nyame be kan bi no nyame nam osofo so kan bi no me sofo ne so ka che me se me di me ba panyi papa na chi na se me ma be ma we free me nsa obepam me free asori ho because wa bra me hu pai bo mo ko e wato collection o ma envy bi ana me maybe na ye pastors appreciation o shebo e de brand o shebo be say o ka che ni say o de bi be brand but me nim do de share envelope mo ko ma okay you samana na nyame akasa che so fa mana ka ajiro eno na kira ansa na em say sofo nyame be bie sofo ani no appreciation ne ko ye no em say eno na kire wo say eno na men kai say o de ye hudo em say ye di nko e mistake ayen nko ye ni ma enti no e ba ne sa no ena e ma me no me de me ni di na chi enti e ya sa no na afi de ma da bia o sori a oba me fie no woko oba no woko no oba no woko enti e ko ba sa no no ye say me nko hwe ba bia wote be ma no me so me ma me adwuma a wo ye no e ya na me boa ne kakra that time na wo ba ye so na adwuma ne ewom na adwuma ne e ko so gidigidi e sa na age se me boa no e na me ka che ne say me ma me adwuma na me boa no no mintimi enya adwuma ne ho nko because ade ne ye ko pena no pa na ma be ton nti enyumre bi wa by 11:30 na ebi ko afi na mapon a me kofi nti no mintimi ene ne kofi but on de onya abotre adwuma ne kofom a mejai mijaya na medinachi mako hwe ba bia wotie okay na so be so ba ne fie all this one no ba wa ma ne nwam Dabi no oba na me ma no obene na mwa no de kompo oba no ebi wo ko oba me ye adwuma no abetena tena me nchen no afaka no woko Neze worship line na de nem ena no be so oba fie enti dako me wo hono wo ye adwuma ena oba hono mo anwumre na me se a anwumre de wo ye de wa na wo se an ne fada se opeso o ne me kasa me so no oba ye no o ka che me se ne mada eti akra ne mada wa akra but ne fada so e wo Middle East we soja panyina o pattern to kwa wo no enti ne papa ye soja panyin o pattern to sa no o ka kire me e wo Middle East wo se wo pattern na Middle East wa ne yanko 21st clinic wo mra wate Middle East de e kon ne koso sa ne tu ntoto ayale ye ba ti yade ne ba sa na se ateka ne ye wa 21st clinic ye nkanche Ghana fo nyina so mo mra 21st clinic na 21st clinic for siatica yade no muntu ase emfama ayaresa bia we ewo ehwa adabraka abrosan no a Sompa TV ewo soro no a eho na 21st clinic for ewo eho na sisi amete amene wo kasa etumika bra kumase ehwa adabraka na 21st clinic for emwa o matra won kwaban mu me no kasa sisi a kumase ha ohwim ehwa adabraka omo wa hasanso ena oboase nso omo Accra sunyan nkranza tachiman omo hospital ni bi wo na ne efe wo mo ne se ofre ne fie kura na o ma doctor fo ni bi ba be na nse om ko Europe
go di dwuma so no free Europe no nyame adama South Africa for so to nsa fro mo ko di dwuma so ko sanyalewa ahodo ho nyina da masa beduru Ghana edi o mudwuma ndi ba bibia wo bia na wo pe siatika yalehwe no tumidika na beda nya no nkwa no mo hwe bete no no makwadiri mu anipa nyina boje won so siatika yale no ni din edentu kan abrewa bi hunu epatwe so sisi woto ase wo no mpe wo ntiri mu no na se wo nante a wabra wo bu nkotodwe na mozi puti chone ade no eledi to stroke batwe wo 21st clinic ombe bo na niam akotote dia ma wo number 0540311311 eco capsules oseme nkanto sese koko ewo wo so sisi yade mpa wo so da koko so ma enemu yade no eba utumi se yesa na wo kosine nima sisi na be ma no age ato be de ensore enye white ni go no nko na yesa koko timi di se aduma no epato ochim ukotoleta achimpa na ma koko timi ayam timba afesu so bo nse kokobu di akire koko timi yesa esisi wani ase ya na wo posa mpacho ekoko ewrade mu ana sa yade asintu na betu so so 3 eco capsules for ne betime tu ase wo number na the fanage njirimo achen mi di 0546107107 0546107107 adusan ma me adusan o de ma me nie ma me adusan si o nuro bebe eno na wo de 15 ne ba fia ni nyina so FDA fo agi atuma je ma me we no o je ntra ha kuma se ne mpatamu Ghana ha nyina da epato malaria na attack o ma me adusan heba mixture no epato kotobi ho adusan F1 when chese ndro ni doso na no obodi na mesen afem adusan TF typhoid no adusan hwan mixture chese doso na ebo aduma so me de oba na magibia no mu eno na meje mixture na ode ayi na prekese wo mu no na me nom ya me mahu sem so ya no pa peme me da so me ho de ya to bi nom na niama enkoyi mfo ma me adusan number na egu afidin so fa na frɛ 0500110101 0557009824 0557009824 no 0557009825 ofrema me adusan onsa be kana no aboa na niema akotote dia ma kitima papa we wo bo aduma pa ba na bibidu ayale hwema wo san kitima ho a wa ye mistake wo bu akwa Methodist church akiri ho a ubisa akra so pe Dr. Kitima akra do be ko kitima no wo se awo ho aye dia ma wo kidney pro sei ama ye kopo obi dia na dia change ama wa wo se yenya nyim firim ne ntwa ntonko ko dia bibiduro ebe se atuatua ma kuro ni nyina firim ama wo hu se yes bibiduro ye aduma papa we na ya do bi command sa wo hwe no nipa na medase wo sa kan ne ma bo ma ne pro chese kitima no wo bo aduma pa ne number no 0246914717 0246914717 express goods in Ganjo for account to December dano me pa to dia account December dano kuro bi e de LP ko so de express group o mu di goduma ye no mu ye aduma ye ntia dance die body bia emfa wo ho da ne send to me careful account to December dan Canada US or UK Ukraine Amsterdam Germany ba bibiara express group o mo de obekọ menim say ye o kwa akoye aduma wala tu wala send bi express group de o kwa school na de o kwa o ba bibiara wo kro visit na express group di duma no de amount one number de go afidie no so 0508111343 from or more Joes na niema akotote de amount Top Eye Care Clinic aya sabi treat ani ema ni yade bi ahwete na eyira this one ni yade etete wono fa Top Eye Care Clinic omo wo eye soame opposite Sompa be first na Sompa ye di adwuma no a eho ara na omo wo dan kro no amu no omo wo enti ene eye maame Salakoba opposite maame Salakoba ho no a eho na bakakote Top Eye Care Clinic for na umabo amani ma akotote dia ma wasisi wani na etete wo dia omudi omo yale sabia bi omakodali mu ye ni ope kiki ana shares papa ashe etim dia kenkan etim dia hunu afira chira eno nso omo ye ede ma kama pa wa number ya 0552292274 0552292274 from ombejo so na niama akotote ede ama pa na yeku akoye nimu ano no yeku akoye nim so onya hunu ne sadia na obo heba clinic ne sem nkanchire wu oso na de preke se pada
father ne ba obo adwuma pa obo se men kan kire se ono an sa Odin big test Mr. Odin wasi broni fita numbi na wo chi ne yiri broni fita and wo ye ne ne Ghana fo ye ma ne bi afi broni ba ne sole ya was where do you go yesterday was I go by Odin and they say Odin no you cannot Odin mpacho ko pebi na nso aware ne nso ne niema enkoto temfam obo heba fo say one number no 0550 1915 14 0550 1915 14 fre obo heba mbeje so or 0249 761508 fre obo heba na onu oninguta wona niema enkoto te emfam ya kan kire wo Sompa lucky boss no ye adwuma Sompa mega cash lucky boss ne ye adwuma the 500 Ghana cedi 5000 Ghana cedi na ye mfawade ye ma sika obedi bia ye ma wo enti wonsu twa wo de utwa 5 cedi ayeje utwa 10 cedi yeje utwitwa gum no a no mo hu mo bo na wadi crazy woto na 500 million abegu fon so bedwunu wa won tiase obedale star hash obedale star 426 star 6 hash na uko utwa ya udia ye de ma na niema akotote de ama nti wosusu no bo adwuma sa ne nkonko ya nim ma me ye di aboafo na ne aba so kakra ye ko akoya nim pa wose ne papa pata entoka wo is middle obaye sa ne se ne papa ye soje ni sa no kan yi mami a hihye adwuma sa ne papa pata entoka middle east enti no that time no eno ka che me se minya abotre ne papa ne ba na ya pochia ni parents because ne mother ne e wa Accra na ne papa ne so Middle East nti papa ne ba ne ya pochia omumi enu abu sa na edi kan akokochia ma me na ise papa ne ba ye sa akochia papa nti minya abotre na msi yo aka ne sa de ama nti no ma ye ne obi kasa wose ne uncle no no o ma ne frɛ ye na ne kasa ne no ne ma wofu nyina kasa kama enti ya de ne enim sɛ ne hu nipa na ye ne ye de kasa but ebrebe so a me ne bɛkɔ ne ma me ne papa ne ho nti na me nim sɛ we ni papa na me ne san ɛna yes ano kyerɛ sɛ minya ne mu gidi ase asema me sofo ne kan ye nti ne ma adwene ankɔ enema bi su bebre sa o ka che me say we ni papa nyame ne de na pre me nyame ade de esa zanim nti eja me de menene etete ho no ma nti da no me wo no no be ka che me say oba ho anwumre no oba ho no na me busa ne say te say anwumre wo be ye de wa ha na o se a ne papa say opeso ne mekasa e Middle East wo na me na mse na no time be no say anajo there 12 to 1 na ye obenya ye ye benya na one ye bekasa na mse yo mate eze no che one ni kofi o ai kwan a o de pass o de beda no Thursday no akwa na adwene so nti o kan woni maduma to watete me nchen na me de me ki ma no ese oni kan e wo fie me kwa na me mpon adwuma nti me na me pon be 11:30 to 12 nti me ko dru fie me dware ya me beda na me ye na mka che ne se woni mse ma bre nti no on frɛ ne father na me ne nkasa ansa na mada ena o ye se wa frɛ na awunya no ena eda ne de o de da ho ti efi ho no no ko ne o ho no ma ada ku bi na ugo anwumre o se me ko baabi ma ntimi nkwa ade asame na wa beda ho no sa no wa ba beda ho sa no o de eba to da so anopa oba o tetete wo no meba da na oba wo nchen na o ye se ne papa so no be ye ko na ado dan ki man god na kire fie ntifa de yenu na se ne da ha se me pon akọ wo ne kwan be wa ti da ha tam no so anam ne na kasa na akọ wa dwale kama abọ pada ana ni pa so de na tena che de ozo hye bibi size kakra na ni utim se mbe ye but at least wo hu se won so wo ne ma kakra na ahwe ne sa na abeda ho okay du beda ho no ko ne bai me bai da no na mka che ne se on frɛ ne father no na mene ne nkasa ansan mada firi se mabre me to ho no na me da ofrɛ na me ntim ne nkasa na o ka che me se wa frɛ na wonya no ena eja me de me dai na ade eche na o da sa na ade eche ti dan de o da sa on so ama ho o daddy o ni odi no kre enti
wo honom a bo say that could be na wafa honom no ada toda so na wa bedi be 2-3 days bi na okwa adwuma na opon ana wafa honom preko me de me hu say we ni papa na me ni tu ana monti na me so me mpese me de ne ma bi besia obeye say bia me de bibi sie nti na me pese ohu bibi afan hu se nipa na oni ni tu ana mo no bibi enima akwan mu a ebetwintwan ye na manem eti me no say no kra na me mi di kire ni nyina no so no okita adwene kwa a wode nam okay enti no de akoba ye no say wo ka kire me say ne uncle no ne uncle na ne kasa no wo ka kire me say wo ye immigration officer okay enti no ne papa ye soldier panyin ne uncle so ye immigration officer okay into wakasa na mka next one be commander ko into waya na meka say oh ene minua mo keto akra no ye immigration mo kwan am wo mo ntisa na waka dia meka che ma wofo na ene se minua mo keto an ye behwe ne ye de wo mo akwa na o see you tie na me ne uncle ne kasa ye no so eye say an obeboa ye but all years ka said there omoje abonten sofo okay na we so be wale no fast okay nti meme bebe ni fie die wonti men ye te said woje abonten sofo na so obeje bibi kakra omde be di hu dwuma na o kan sa asem no nti na me see you mate na o say on so on wo me hanom no ne wo fa no oni e kasa na o so o Cote d'Ivoire border ne so e honom no wo enti no bibi a ye mfa ne wo fa ase ne so na chese be ma na me mfa ne so ni a open na wale ni me mfa ne so na chese ne nsanka but before some bedroom immigration and some they afere no ama na te ba akware wa te ba akware okay enti no e ba ne sa no na bi sika bia no ne e wo ho ana ne uncle na frɛ mo ma ne sika se no mfa nkoye wei umma ni skate no fanko ye we nti da bia ne ye diskane ma no ye de mana no wasende o ya o so o sende sa na me de o ka kire nti ye de mana ye ni se o sende ama no enti o ya no o ka se o de nkura ne beko be August mu okay that time na o ba ye no o ka so o de nkura ne beko be August mu enti e ya bedru August ni mu no e na me wo na ne uncle no e frɛ me se be man ne ma me ne yare enti waka sa na msesa enti eja me de minim se nokore na omoka enti not ente be se na wochepe na wo sa frɛ me be before then na waka che me se me menko ye ho municipal na wo no menko busa aware wo ware registration menko busa ntim busa me mfrɛ ne uncle no na menka nkyerɛ no me man na ka kire wo baby ne uncle no na me kasa na o ka se me busa me mfrɛ no na menka nkyerɛ no eti o ka sa asem no na me ka kire no me ka se yo mate nti me kɔ municipal ho me kɔ ye na mko busa ye nti me kɔ busa na me frɛ ne uncle no me frɛ na be man na apeke enti o peke na me se wo uncle na me frɛ no na wo na wa peke ye na o se an ne ye conference call na ema me peke enti wo ka sa asem no to be frank me team antene conference go na de peke wo ko enti wo ka ye enti wo ka ye no na me se na me team antene before then no so no I say e kwan ye fa so a me no oba ho akwan mu no me ka kire ne se wonya me ho ade a se ba se ye ni menini be hia na ne de enya adwuma me kan sa asem ne kire ba no de amam amam finfi ho na odi soja ne yi ne kwala o okay eti emu onom no na eja me onom na ne wo fa ne frɛ me ka kire me se be ma no e wo problem kakra e wo ase onya accident bi e ma omo ye no operation enti free so omo ye no operation I say wo ne oba enhia enti no omo besere me se nka wo obi a wo be ware me ne de nka me ema me ho kwan na wo ne me nhia na chese omo operation na hodi woman na hodi no o ye tester omo ye no eyeyi a ana no man fana nko adum ashofo omo ntua 50 no man van check za de na no mama oba odo okunu na ye den
enti eba ne sa na no ne ma ne kwan a eba e say na so hwe so operation wo aha na sa da na topa na operation atopa o mensre so operation nipa de bi ekuro be brindi no aza abotre o to no was o ye ya che o ye operation na che be 3-4 years neze ne kuro na wu aha okay say o ya che o ye operation na che the time o ye operation doctor man time na na wo fa ni gi minimu kafero minim ye sie de o se ne ba no ye no be 4 years no ne nam ye na woni oni obi anada enti ono no na ye ofa dance ni se on kan we ono no busa me se be ma ne kan kire me na me si dabi no o se ye ne de wo holi ko fo ni maduma hye enti no o ka kire me enti o ka kire me na me sesa mate enti eno na e ma ne e ko ba asa e ma mi jai me ho man bo me oba enti fanse no wo fa aka ni nyina kire wo na friends kwadwo bra me we operation kuro na wu ana wo na kwadwo na fro se no fa no ayere on say ya na me ka say to da wo ba me ho no to wo ba na me ka say na problem bi say wo ho no bi a wa je say wo be ware me na won kan kire me na wo fa na e be frɛ me aka kire me okay na wo ka say na aye say wo peso wo ka so no ne kan ye ne den okay na am say ne say wo fa aka de a ene me hu say problem say wo no mo de a mate say ne ene eduro wo ho no ma ye say ko ba say ahoden ne ma sura ena no ba bi ate so opekwan aka hwe no anko fo be ma meto no so tuye ne koye se ona na wo pentemu koye ni we ko ni enti anu na e ma ne ko ba se anyi sen ye dey o seriously so ba krokro asa no wo chiwa o eni unteza ne ko ba sa nyi sen e ye dey adana mi nyamani ma hwe enti no e ba ne sa no ena ne wayi me ka se da no ma me ko ye ho no mu eyi no municipal ho no ko busa for aware na ye na wo peke ko no mitimu antene minti since then no na ye se me ne wo ho no bet na me dwene niema tutu because nsem sisi so aha ye ntwa bi mra na unya twa bia wadwene be stable na afi ye hunu se de community ye twa bi wie pe adwene be stable ama ne ma akotote de ama ye ni efie big test we ye fie o efie big test efie ni fie ye no om kwa tutu nkomo abasisi ye ba pe ye be kwa hwese adwene enye stable no bia na fie ba mu no afi de because be for say ye no msa no na ye fa de 10 ton ye no msa no na ye fa adwene nti ye nkotwa bi mele twa bi wie pe ye de betena se na afi ye de afa adwene nti no ye ni fie big test for ko to ma me na ni mu nyam se osun wa da oba mu so mo no hwe na ni to osa nam se kai eja mo no nyeso aware anga ma me ye hu na mala ko ze wa administrator ne ye no fe opade e wa ma me ba to bibia wa kwase ate se aboa am media tembo producer bi ode ne se esi ne bo se wo wanya kokosechi udi enye de kokosechi uben mo nyamfo yo te wo kokosechi ka se maminti akokosechi aduma wura meti akokosechi na ye marketers ai for line aboa ma me ba to bibia boko de ya e boko katachi wa he picture abeda so aduma kokose ye pe ni ma akoko adom ibi aye boko na o chu dia bi wa chire ho je bi meje na mkoche ma me na mfufu okay eja wo musi je tua se mi ana no me nzo ni ne obeche bu dia che be da se bebre mechi ya wahwefo ene watiefo na ya da bi ase se ye base ya omoje bre na ye nso omohwe ye na ye kasa ye be kasa ni na ye nkasa mu efie bites eye nsa na nso aduro wo da no mo ye hu de ni wo amamme kam di sie evensie ma wo fronte na ya dansie asem na wa ko bi say you oh gasi alo we jiro go de na tusu really ni banyo efie bites eyensa but ye edro wom ye nka me sa enti abusua efie bites na wo hwe ye ene anumre no ye beka se se opesa wo no monsa na ope de yaye no in form of bitters ye fie de na wo se wo nom enka no nda bia ye ka se na ye nananom hye bitters de maye de bitters na obehye nyese bia edro ni sha keke na ye wo mo fe ana se obi benum aduro na mum ohwe
enubuna ana habanya etu yade ahodo ase yade a enne enkwala nyina nya no first na eni wasa akwala be kase prostate wanya no ese nipa no okobe nka no na be 70 so but enne 25 fo nyina nya prostate 25 fo nyina enya stroke eno ntina na natena ase no se wahu enzen ni wura aha wo se wo chia wo enti no wo gi ni so eni e kase enubuna saa time ni nyina na ye nananom ye antenom ye sowanom hye na yenum bia nsa na ya aduane ekira kwan no saa enubuna na na dawroma wakeka bom adia ye efie bites na ze efie bites ikire mu a enom nsa so asoro anom nsa akwa o ma won nsa no sa de sawo yade no enti wonnum efie bites enkonkofa yade foforo bia ese bi wo hono ma wonnum wia yade be kwa koto hospital yade ho do na ebebo eno ntino obi hwe me wose mi wosisi ade obi se mi wo bia nipadua no moja ni ntimi ni afusa ne yi enti osori na pa bia wose ananse ache me osori wia ananse ache me osori na do on the day bia ananse ache no efie bites ebeboa no sanse ye di eduro afra ensa nti abeye eduro ensa enko drugstore se wo pe fie bites yakasa eduro wo munti ko ba bi eton nsa bia wo be nya bia no ama yade awodo a ha wo no akọ obi se me bia driver ni otena se che na wo drive ko ha ne ha yisi wo sit tinitini ni mu ohun sa afo ni bi da ye wo pa ne ntama wa fan dropping no o se me hwe car na so boa ni sisi number se wo ensi fam kakra bi e cha ontimi ntina ka no drive bi efie bites me se eyensa but edro wo enu nti wonum nyina na yade awodo aba betena wo so enti ensa wonum asa wonum ye no hwe ya ojo nso pa enu na yi yade awodo no efrim nipaduanum oba ho fedua na ni made aba akwa minima wunim David onim se fie bites hangover nche o enu na waka no ntina mbi kan bi sa wo no enu nti enye ensa wonum afe na de achia tese ukokisi udofo kra na akwa ya se na wonim se yenhwe bites yaje award oh yes make us some fan to some family efie bitesa agi award tese abrotre broni fita ababema ya award a enya asem kotwa ohunu enti no efie bites nya se eye ensa bia keke ena wokokọ no mu a unyahwe emfrim enti na se eye ensa da bia meka se eye ensa na enso esa ye dro enti omo be video no anwa we se ye ma na broni ma na award China for ye ndro no monsa ye dro no monsa na enso efie bites ena omo be kan bi hwe ya se omo di in boxes epo wo mu krom ti sa wo se wo te Ghana na wonum bites na wanom de ade achi a obetimi afa adwena emfa so papa bi emre obi hwe me wo se wo kwa ne dofo nchen a edura na jo a okokure ne na ade achi efie bites na wo benom ade achi a asama na je ko as oti as a time bia no say mi akono iseni send brambre me da bia efie bites na na intimi na say ohomie oh yes me say eyensa na so esa ye dro it is a wonam twetwon na enie ma edru ba bia na ase moja ne intimi ne afusa ne enti odo na ese wakakra bia na chesa ha abasobode no na ekos next week so me the award na nkasa ebeba besi hanom amwo hu award na ye ka ho asem no enti bitesa agi award no na abo ne ntima musa na dabi na mom ne ye di award ne ma ne nti ase won hwe Papa na edi award no efie bites na edi award no enu ti ye kan ni say ya ni e mo hunu ensa no ana wonim no oh yes that me boss story bi wonim no pa enti se wo say waye bites na odi aduro netese bibia ekoyie kama enti efie bites ye no the bitesa Ghana bitesa edikaji award America ena na akwakoje no enu ntino me pato enye nsa bia keke be ma wo se mintimi ne miri enhia oba bi se enkoye ye nyina ya na ka ho nsa na aduro wo muntino me pato number no ena egu television so no na emo bi tika mu otie ye ntie wo se ye de number no so ema no na de che na okwa akope bia wotimi anya bi kama ato ama no wato no efie bi tese number 0594 39
94 94 34 34 0594 0594 39 94 34 and after 0204 0204 85 35 00 0204 85 35 00 efie bites wasi ude na ka to se ne de ne me de oh anya na me ba ya make us na so what ya chi me ba pa wa bi na hospital ka sie bi wo Ghana especially Kumasi ya na ni nuro ka pa na sa hospital nuro na sources ye na da chi me ba pa wa bi edina na wonim ne oye da chi nuro na nim ne oye wonim nuro tan na efie bites eba yen shege nanso ababua ebinom obi wo hon makoko sam ano wonim si ebitesi wonom a se koko sisi ade na e dia fa wo nyina no ne nyina ebekọ ama wo atọ eniema enko ebi de ehia me pa ne se obi si mintimi ne di ebi na do so mintimi nda otimi ne di enanum no akodi na ya ase eno so de enye kura oh ade a eya pa ne se obi firi adwuma beba na obekọ ba bi beba na odofo ba wo ne tie no wa kwa kitchen no wa bo dia de bibia si table so wa ni edura homate na obey sa pra na beto so a no wa say yi ato atwene efie bites adawroma na adawroma odensa kama odi aduro afra me say enko drug store say okwa akopɛ fie bites yaka say aduro wo munti eyensa baby eton sa bia no e na wo benye bi ade akye anopa na baby a wo bi apese yemfa efie bites do bia wo pe bia yemfa mre wo no ye de bebre wo no tina ye number no e da television no eso no radio for no monsa anye number ebie mu na ye ni efie bites ho enkomo wo ha wo ne say wa ma ne say sa so beno mo nsadia se wo pebitesa na se wo pepapapa dia eyefie die no a e na ye de e ma won number no 0594 0594 39 94 34 0594 39 94 34 and na 0204 85 35 00 0204 85 35 00 come 1 minute na me sorry we no fie bitesi eno utimi ko woni apamo na no ye wo matiko mbre no oh okay say ye first one na me say ba bi esi akoy aburo oti ba na enim se fie bitesi one we ya faja kwantabusa da me ba bi afaja kwantabusa me mo aburo sa wa afaja no ka che doctor on fa boss nsi na me de o ka say mo say ni fie anka na nye bananye o aganenye enti efie bites ababa bedom ye ama mema awarie mu ayede e ma so yasetenam ayede enti enina ye no ye betimi edidi ye betimi ada ba bi e besi edidi kobia especially me dey na homache na hia mi no no okọ ba akọ no wa ye mbre enema enkoye me se eyensa batadro wom ba wa oto bibia fa she otirim se oda be sole transa na ya che no de be sole prensa yirigi na ko don so eyesika bebrebe ene kasa tenten efie ni fie enti bomoden na pe fie bites na entimi ni wakagiremu na emwa na emfa asundwe ma bites age award me see next week me the awards ni nyina ebeba be kire yahwefo award bia no a chairman dance die yo oh sabo wouldn't to mark at a what charter the ma ya wurade na efie bites so also benum bites pa dia no efie bites eyensa kama na so wonum nsa no na ese ma wadwe enye adura ensa ukonom ade achi na wo de daha ade achi no woni so nyina ebu obi no bites bi no onum nsa bi ade achi na no hunam ye ni se mremre efie bites de ade ba chi na wo da so gina wo na so krabe enti nyina ye hwehwe na ye num efie bites ye fa number na ma ya hwefo bi na ye nso number no 0594 39
94 34 0594 34 and 0204 85 35 additional friend ya baby obia no ya beba be supply obi na onso wadwuma akoso na baby ayede efie bitters for na wote won ka no efie bitters no wage so udedem azuka ye membi azuka fina kro otwa camera fa baby ye efie bitters azuka Kevin na epre hono kwa na mentina wo Kevin ata wo Kevin weye baby ye nyina dua ne nya ayi je mane mva nko je na ye nyuma Kevin weye wumu Kevin wonu mfie bitters kra wote nkofo toma no anu mfie bitters fucking boy mama transna ya ntwazo a yes so me man to power who Kevin here Kevin be careful penin for ya wale ye pe fie bitters a wa wale so why are you using fie bitters for oba perade nshira wumpra no abotre na no ye di djuma afrom si operation waye nti opo ama na tra ya wa gina say yira wo pe wukuno nti ozo ama na tra ya wa tra ya wie omuguso so ye nkrata ma obusuafo sika kakra kodim ede na ekoso ye nkoye ni na sika ne so no enye meme nko na misika akodim se me de ne kwakire me sofo no na wo sa se wo ne sofo ne so adi nkomo se ne wo fa immigration panyini enti no wo de o nipa on fa ne so kondo so kuma sofo ana so kon me pa cho me de kon ni nkoye ni se sofo na se urade aka ai se uke wo de adi nkomo ai sofo no esu eblemu me se me de nipa me na me de na ba ma na beje ni sika edi enti me nyem no kra no sofo no se koye case wo central se ye mecheme na me na me de be ma na ba ama na beje ni na agini dia nga de beja no so ni nyankopon mo mba ya na mo yare me ya na mka chen se sofo metimi ene be ma na yesa wo abra ma wo fo su sika ka ho ana wudi mu se ma wo fo su sika ka ho eti me sa de ene de me minti me nye sa de no minim ho hwe ena wo de asem no sa asem beto me so se me ni nipa na yede ena abe ye sa de no because nipa no me de ne be kire wo nipa no so me de ne be kire wo no me de ne be kire wo se bone ho pa ye ma me se be boa me awale a ma fa na me kire wo se ne wo fa immigration panyini ana wo di immigration hu dwuma enti no wo obi afa ne ma no me enye no na enti na mde ne baaye wo de ne ba se be ma so pro se ne be ma ne se bompa ye ma so wa enti hwe bompa ye ma me because we am me spirit ma fa se me spiritual father enti bompa ye ma me se be boa me a na ma fa na ama se immigration ehu adwumanti na me de ne baaye enti me kwa no nipa no se no wagye ni ho sika bebria minim ho hwe be ma ne so anka ankyere me o enti se wo sa aka kyere ne se o na me sofo ne se wo pe birth set e na o ka kyere se wonim obi e wo birth set office wo no enti no oba di nanim ama wa ya ama ne ntentem na me sofo ne pa de no se birth set no wo pe no within 2 weeks e na be man ka kyere se within 1 week obenya ama no e na sofo ne dis kan ma no enti se scan oje ye na odi e ososo Ai because me pa matna sorry them for so many years me nya sa ade no na wo obi a wo ba ho na nsen a watimi ne na be ye ba akoda ane ni edi nkomo eti be ma no wo no me hunu ne se me ye kire no de me hunu ye ne se wo ba ye no se me ba panyin ne papa no na me ne be ma ne di nkomo ye jai de betini edi nkomo nti em se ono no attempt ko ebu akwa ne be ma ne be di nkomo no wote me nchen eti me hunu ne se em se wo hunu sa de na em so ne sofo no okoka ho asem kire sofo no ena ma sendu won mo busabusa be ma na wo kan onimobi eso immigration office panyini wo busa no na de o kan because o man kra ne koye medicals ena wo medicals no me sofo ne fra me ka kire me se medicals no ye nye medicals ne wa abonten that woman kra na koye na abonten be me wo ka kire me se wo ma nipa no me ye ne kasa se ne wo fa ne ka kire me se me man kra ne koye medicals ne o mo nhwe se moja bi yare bi wo mo moja mu a ansa na so mo ko migration honom ni ye wo mo na medicals na
and disqualify wo ena meti ase na menua no mokoye ayi no medicals ne wa abonten enti me sofo ne frɛ me no wo say be ma no enkoye baabi immigration ayi no wonko ho no mo enkoye ade ma nkora no say wo boa that day ne kora so yo that day no me sofo ne eso e frɛ me no tama odwane yemu na me kan ye me sofo ne say that day na wo Jesus kan so odi bi so wo no so wo so ohunu wo labor no ne nam labor and o head afra akra na o ya ama no ne wo fa ase no ya nti wo mfrɛ no musa ne so we o so o frɛ no busa no wo say me wa asinfosu ti ho no no ebeka say e yakọ e wonye obi a wo so wo asinfosu so no ne nam labor no okopeka enti so for ne frɛ me no o kan ye nam sesa saa na tie de a ene enti afi na na ma adwena aba ne ho to ono so hunu say afi de ne to ya ate ene o ka chem say wo kɔ ayie no o kɔ fie aba ansa na mo adi na awotwe da ngo computer so de dem na me say grade afono me ebe KNSD lecturer no by his grace eno anu anya grade adoma by his grace o ge wo grade anya aduma anya yesi be ni siganyen ye ni mduro dwai siganyen otima be de do bi ba wi no after so we ni wie ye no anyem no asa gifie wo sika go fotiri ye o ye go computer so de mra sisi ya ba ya de ni aka beto am so o to ase ka wo se dwe wo srem wo je ho be 21st clinic ya sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo srem na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yaresabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me wacho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkata krani. Eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wonya otuadi di musa no. Oh, Express Group adornment akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour na say visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule by roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chebia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chebia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December.
Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. All right, yekun akoye nim na niema akotote e de amaye Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi no ana eguso because waka wo se enkomotwetwe ne goso nyina ne papa basa ya na guest no ya yentan tenase ntentem sa jamono wa chiri enche oyeba no de ntemu aba na afi nso abo awuram ne dwumadi no esi maame no na no esi an se asem na yiru asem na pai bese ye bo advert bi o se be mani ni se be man ho niema ebemben sa woni akwa ya yusu adwuno kwa chi obi ba adwene wetro aheda de operation tese mo yi live pa o ma draw chat no e wo book so no ne wo fa na bria ma adwuma no bia keka kono ase from to baba fu na kwase e fa oba eya ma me yenkoya ni enti de baasa no odwane ye no emu ho no ma that time menyim na me bo na mane no odwane ye no me hu ni bi mo frɛ na wo so adu se no wa kumase he kyerade enti dapo na menua ketwa menua no de na ko immigration na ma wo mo no wo ko hu ni wo ho by his grace wo no to wo ko hu no wo frɛ me no bo mama ne na wonim se de etie bia menua na hu ni de wo be frɛ me ene wo started se wo frɛ me ma me ne papa pa o mo che se scan wo de beba wo sere wo mo wa e bi o mo fa nche no na wo de scan beba eti me so to menua ne frɛ me bo mama ne no na mko ye case wo ye ho ena o mo aka chen se ya wo mra enti obehia me wo nom wo dosi wo nom be 3 times afi o mo frɛ na wo so adru me so me frɛ na wo so adru the opposite for so asim wo do mo so asim enti December ya last year December ya ena me senya menua ne sa ko hu no kejete inside ho ene ye wunu yan wo ye CID ni ene wo frɛ me to wo frɛ me no ena me ka se wo nche no ene wo che no e de ni si ka mu wo ka che ne se wa anya di antena ka mu ama ya ama adoni odin vie se o ye deda menua no o be 23 24 years ene na ni adin ena wo che no na wo ka che se wa anya di na se wo ye ni hu dede o be bo ni deda me abo no wo kumase abonten so ena ene ono so wo ye di no wo tena ka anim ena menua no fa dropping wo de ne ba so kwan mampon ho no to wo de ne ba ye no ena wo frɛ me Zongo police station so do am na case ni ya ye case me bo ye afu case ni ya ye case yo enzo mo no posa ne nsa sa ebufu ya abadema ekoba ne se numere ye moa penifo nti asem de Dr. Danke say ye ntu fo nkan Joseph o ya de ni nyina bra bedana doctor we maka cho say wako doctoring school for 20 good years in here and na wabie in hospital 14 good years afiwe twemu a wanya 15 years ewo ayaresabe adwuma yimu the hospital ho no obi nwuda na ye na bodini kesi ode ho ho no na waje award bebiri na no amko no amede mani kan minya 18 ndi doctor we nya doctor kotoa wase oyem umu a na ayere tan obre wachiri nkase wachiri bre mo no ye wo ya pepacho na nkoko mu gina nyina wase yade bi etete wase oje bibiduru di nko ade a Dr. Danke se fa bedano no mo number ne 0244017556 0244017556 and after 0266 593330 0266 593330 for Dr. Danke obejo so na niema akotote de ama Osborg semen kantra wo se TV nko ade a oba na njen a obeboa wo epacho afi na your service wako handa foforo hia TV omo won hyehyeye bebere omo TV ani efe na doso ni TV ne so eche efidi se amanonefo hotel de no unya bo ho wayi amokre ne ma na no abesom ndi TV ne mre ntuto a unya mfaso de efiri so uyi su che
Osboy semen kanjo se tumi kabro makache na omomo a sa kwan so na ne man kotote mfama abi bia wo bia apem komo ni nchiremu a chen so a number ne 0277 788 845 0277 888 no sa 0244 363 663 0244 363 663 enom sa 0242 026 375 0242 375 for Osborne for Ombejo so no mama obi na niema akotote e dia ma Tabita clinic a metom so na ma sorry Tabita de timi massage obeda fia na wo da fi se wo da fi odwendwene sa na ayo so wakodu America e Tabita wo Tabita na edi se adwuma no Tabita for se menkanjo se tumika omo Cindy Junction ho e bra ne bra begia ya hwene niema enkotote emfa emaw ne se Tabita so ba ombe massage wa maniema koyie keke na akohunu mmebi ne omo nsem moton ne so mo massage a mu say yes Tabita for na tiesia omo di dwuma sa wona ma 0202 347 647 0202 347 647 Tabita no ebia de no ane korob de no ane bia makato say ye bia obedura se se ne Yesu ti ase ne owu ne ye nko mbe se bo korob wase sa na wedding nyina korob ye se bo bi wase korob ni ba bia wo ko ni ba bia wo nkoro korob ni ba bia wo ko ni ba bia wo nkoro korob ye bia so eno ane korob tutobi neton na tubi ton na niema enkotote mfamo timfifiri sa no edo adofo no na minimu nya na eko eso won se abobọ korob ni bi omzi tutodo na aton korob na gintre ha matisi na short kora afini mo so masade bi abegum di korob no de wagine di kopebi no na niema enkotote ma emfama tote ma emfama konumbi osisiri prisi obi sisu asisiri bisa sabon sam kra ne bawu kai kra ne asibie bi asipen maame na asem na ni ya yenyan eni ya yenyan ne asibie bi asipen maame na asem na ni ya yenyan eni ya yenyan ukoya yetimi asa abe no ya mani bill e wa abla min se nim ni pakora o mani bill ana busa boss sponsor mebusa o mekora no me chi nipa ne ba ye me se me pesa asem na enko court because ade nipa na ye me pesa obefa ne ho edi ena mo si an akla ni nti de ena mo pese mo tumefo ese agrabe no to abra won han oni no kala agrabe no ko mo kan oni mu no ena mo se mo ne na kasa efi na eko no obema men kakra bepem saadri maintain nka omo so omo ko pe ne mre obiem debi omunko pe ne mre obi omo se omunko pe ne mre me minni ba bia wo ena ese di gofo sika ne gofo kana eda utiri so akura nso o mehwe no no wachi na ko police station zongo police station brem ena zongo a police fo atima tena won to so asa eja na man be without consent be pa shan me ko bia no omo se wo yale ye de ne ko hospital afedie metna wa omo so de eko afi se ne ya mani pan be omo nka nchem kwase ya mani be lo ombe sa waste me time na wo CID ni be nsem me pa cho CID a na e wo ne nsem no na ye friend CID enkroma wona na asem ne wo ne nsem bet eda no dana ye che na ye de ne ko ye no minua no mu ye case sa afi de minua no before first one na me che no na me ko ye case the second one ni minua mu na case enti asem no ye no so de ma CID foforo the CID foforo no de ama na mini no onnimo no first one ye nkoma CID nkoma no man be de ne pe man ko na mkochi be bi no masa ama ne bi ya sa ama ne bi zongo police station asem na ehu ya frɛ be ma na fra ne number ne nko anke de onu su wura me tie ne side of the story apose sponsor na ngosia no mtwetwe ngomo animre but mpanifo chirima producers amanya ne nte yese CID ne se na me pe dachi na omra ndiye no no mo pi ne china de Asem Mpe BMPM fido Zongo police station ni besi china no enye papa fidi se moduma kese nso obi bu obi e di jam na mo de investigation detective mutimi mi ehunu ba bi o number bi owo pad ye bi de we no ma mo nsaka na ehunu se mo bo adwuma 20 ye de ties payers money tu amuka ankoba ne sa na yen de number nso no mama ne bi ade kuro ntia ene tumi kuro
ene marakora mu gina so no ekina mu jeje mu che esa kina no ensema beba na no odine kina ensema beba na no odine kwagu asem ni mu ya wram asem ni mu odine asem ni mu ewram agwaku yen che ya tifo ni afefo a omutie begidi se na de majema ho me ache na nsem ni bi nso abufu ntedu me bia na koma na koto ba bi sa na aye jojo because Ghana no die no ma bia chi awakoma bete ya ba program isu ana ye start say ye nsem twadwuma ya e frifie ni ho a ye ko ye fa nso he bebre ni enya na ye body mu ni yakoma to wan hwe ya Ghana sem no wan hwe ya de bia no be kan de ni kwase ye kan to tan wo de obɛtan sɛ wanka ne yi to pɛwa sɛm so bɛbɔ aba so ani nyinaa yɛ ko bible sɛ nipa nyinaa dɔwa no wadue nti no de obi a obɛkan asɛm bia no sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne ɛgya ma nyame na asɛm wei a ɔmo tie no ɔmo hwɛ yɛn begidi sɛ ɔmo ofie no bebre akoma yɛ ne ya bebre akoma yɛ ɔmo ya because bebu sase is a Ghana kura no nya se mese o de ko police station ana sese nka ujai ana sese nka ubodue duabon so na nananum abrai eni ti duabon na nananum abra no ekwa bi se nipa bi kobo a na nya ne fort ene ye nwade bi nso ya na edru me bi ho no mo a ya na ye nwan ma police fo ni bi e bi bo adwuma Mr. Rafa wo police station Zongo police station me cha pa Mr. Lesson so say ye na fro owo oforukrum me chia wo mo ana minnim de ntia me chia wo because the mra na wo fie ni wa Fox FM no ni ene Zongo police fo di dwuma pa ni enim de o mutimi ye na je say me nim I say transfer nti wo mo Mr. Rafa da hope say or da so because ye ni kwaso korema mpon ene esa de daba o chira I hope say kokosechi be ko ntie nko opi ye be kwa kotie bibi afiri ho say ye no kre ne mo ye nko ho no de be se ye kan say ye saa tina de bia mekase tete no man ese esa kofa because the minim se first no se obi din kwase asem se ne ye chena ansa na ebebe nipa no wo ho ane afrom e pa cho wo yi mi wo fie o pa cho nipa no obi abase ebebe no nti wo so bra ne fa wo fa bi nti bia wo kwa bo so wo fa bi ana wo bra bi no di wachi na wo di bibia kogu paper so we na bebe no opani nipa na wo bebe no se ne edi si anan se wo dwane a wo ne ye jeffrey na samra ne ye adwuma ba se de samra ne ya e box mu ne adwuma bi ne yi ba ko bi aba but ye hwe Ghana system ansa ne de Ghana mra eno ma bi abehihim eno ma bi o mo behihye Ghana mra mu sese no emwa ye ne a yete o man ni mu no emwa ye kwaku emra bi o mo de aba e wo Ghana sese e wo police asemu no emwa ye yani timamfo no ono police ni de washe ni uniform oba e de action se mra ni nie iti de ye kan wo kira be say some different ye babu sase ya nwe ya oba ibe wo betra bibi ha no ya wan twituo wan ko hwe ase no ne ho be say ya hi e wa police fo ni nsem because de o ya no won tiase ana de wo tie so ntiase de bia me kase wa ku se mami so ye minister bi ba na MP bi ba ke nko se ebe na ka kosa na aposifo men kire ye ade ese se obi ya ye che no e de ne court we ta so court a nse bi won se ka ye free case no na judge busa na case and yes na ya chechirem ugia wa na ho keka osa na case we na ye de aba court na sempa ese de court no no aposifo ni bi aye ne basa e de na ekoso Ghana yi yani atia mi de bia me kan son trophy wo Ghana approach nipa wo aman emu yan unko abrechi mem enko hu sa no ma wei emra ne no begi cause emra ne da ho dada enne wo bi metima kum wo ba me achi nipa no wo ba ko nyame ampeta ye beka chose nipa no obi abebe no hwan ne bebe no so a di enne emra bi aba Ghana yasi nipa nam so 21 days eso obi wa ye chi na wodam mutie ni ye pa ye bia phone line ya no e bia to no pa bet maka Ghana police e bi nye fair o ma bibia nye fair na sabi enti no mo ho enta na show mo ye ne sika ye tax na de to atale show
and the police in bet my idea because go be friend no won ne kasa me na why kokosa chi friend no because just when yasa papa bi anka jobe we kasa police adwuma just ye hu e pani ansa na yakasa na wan kasa ade we ya ye nua baiti a wo kan sebe mu kura kwa no kura wa mumu boy no kura no wa mumu de me pesa me ko boy no bebre ne eya me yase ade na yasa ko basa akona ba sa be man da tibon ko so ya wono sebe minim se atai ne enfan friend no se wo ye typical criminal awo be bitimu maami ni nwan ma sa kwa kwachena ba wasa be bitimu ebi ne si asankare beli anana wo no ukonkanya obi aya frem aka chem se ngrofo bi de ka smoke bi ba etimo we na moncho motimada atonkwa mangrofo de smoke na twam eni yi sa ayi ni firi ho ni ami kromo ayi asankare se do dwaso ni ayi ode be eni yi sa beli ani firi ho ebini o ebini nipa na dwane afiri mu nsam maami anase nipa ya obe case yetia no wo se kwanse na odina faso wonu wa ba be sebe sakatuma se gomi asese wo didi nate na mwe wa ba be didi wa sate na mwe wa saje wo musika mwango hwe na ama mwango hwe no ana wonu aba no ne mo ba kan bom ade na efese zongo ade na efese na no ba ku bi ba o mudini ya ba hadodo ye mpesa ye ne mo ba ku bi anu so case bi ba ya wonu obi di obi ka onu ko report say wo awu kwasia wo di obi ka so be ka ya akona jimvo no anu ye tie mesi police ni bi say we si wo be wa trate zo be kunti we mra na sam na obi ka che no wo che mu che say ebi na na sa be Jongo police station madaruma ye ne mo ade e ko so no me blanzo wo ena me ka say ya hono ya ba makokose chi akọcha si wa front ya di no so omra obaba ko busa ye wa ho kwase ba ba busa muntimi njobi a then na ye ba ba busa se aye samran because case we wa chance ya to aso ko se chi ko ba ye respect say ye nim ye wu so chance no nya se bank china mo wa go mi wie no sofo no ye be sro mu ye won grofo bu owi ase a wo mo se wo mo nyame ni se nyame wo tio eye nkrofo bi ena masa nipa omo ka se nyame ni wo no omo nsem no omo adwan dane sa unyame antima nka njiro za ko be fro dum so tiase udimi ga so fo ha wo bayi kura no ho sa na amane aba munfam e so wo de didie e ma sofo se o ko sunsu wiase se sunsu wiase na wo hemfa e sofo ni sika kura mabi ma me mfa ho so ena sofo yi akoda se wo mpene na obema ikura no sebe ena sofo wo jiwudi ene de bia na meka no ena wo ide kwa asole a wo je sofo di chen sebe wa me papa wo ide kwa asole a wo je sofo di sofo asuko no mabi wo je ni di chen wan kasa eni nyanza ndu nyanza na wo yiri bu ne chen ena sofo yi asua asha nkom se nyankopon se boy ne ye be ma papa nyesa ana ode na koma man afezi sofo we no nyame na ka kire wa na anase nyame na ka choma mo me very careful ye better anya anu na ya ye ni nsa obi na so asebi wa na se mo ka mo hwe ne nyame nka bibia munya de mo ye asofu ni bi ama ma bi akoto ma amaniem asofu ni be ma nipa bi akoto amaniem o mo ye very careful nyame on ka se ma enfeli de enim no ye ni aji bi kwa na enim ba mu kwenu se ukona doctor si jaso a de obetu eto o hia be munya de mo ye na mo ye sama ye huni ba bia ye nko etimi de akwakoe de minim ne se wo kina aposifo no kokko se chibako akobusa ye hangi case no nkobusa se ana police man bia wo tie yen ana se de bia mekem se abanya we good oba no onya police no ye good a na hini no ebe koso wanya police no ye good a we de ye kekai so ko kokko se chikwa ba ko different this is a new IGP aba na me ampatakura na me offers no omo beka se because enne uko police station bi etimi ka se nipa no wa obetuma chena ba
maybe obi akache bi da bi o no aka ye na bele ompire no e kwa be na wo fa so o tuma ba e man be e straight court down na wo no abawe wo se kwa ku ye mpati tuna nka mo kwa ku ye ntwa so e tuna ye mpati e kan che zongo police for mo wo fa mo ni mi firi wa me tuna mo nyam be san so be fa ma me weze sia di ni be kan asem de ya kire sa baba ya asem ye no kure na producer ba ho na Asem Mpe bi MPM firiwa se me sia di zongo police for half bi atem no e tuna no wa o tifie na no yere wa do zaka o to be hia ubonu se enyem fifire so adan ye janan die na aba sango de se me ko so police station be bra ye ntimi nka se obi aye me bone me dia beja mo maduma kase ni akatua ye tua mo ne se obi report obi mo ko ye wiwemu mo panipa kura ache no na asumbi aba saba ye achina bi onko wo ne sekan onfa se di ngogu ne so na mfo ha obi menti no ye di jam no motua na mo pa ama na koma ato ne yam wanye no no ade na ba na wagire utumi so because abetua kakra nti na be kura mi hu ye bese mo bi be ya frɛ no ne ni wo case no em wo ba police station wo ne waka ne wo ka ede ama ma tese ne wo fa aba wo se so ametua mo ba gi afiri ne wo edi ya ne hye ne wo fa nsa ene di enti ne ma bi num san bon ka se obi wo a ye hia ne wo waja pade si ansa no ma na sabe ye hwe ne ye hu na masa ma de nche ma china de nche na konzongo police mi ya minu ya wo nka tse me dia di wo matem me no ga ze zia du ko fi hwe me ereka du ko fi me am papa chiri bana ne ban no ho no nyina ya aduma ono akura mfrese bi nua no enkoyie omo pa se mpa kamera china je se chebe chima kotum because nsemi wo Ghana woti ana ya okraya ada ne twese basa IGP abem wo fa ase me huso mu nyina eboje so e je se o ya aduma pa cases bi se ba tie na so pam ne tu hu ana mo na nkofo kro mu nya aduma mu transfer ngogbo kura ba bi ase mu makom kode o mu kakra no mu sia nyansa na no ikom krom go so yakoye dan chochopo bi a shefoles mu ho ene nipa tin ho wo mu ni ni ombedie oba ntwam wo no masene pe wo mu bre no mu ti nwura mu ho diso obi agimi a mu nyini nko ba bi sa na o mu makọ bre ne mre krom ade o ma home aduma amafa atom so mu mpe bre o mu mpie da bia uniform no mapam ne mu no to office so aba aduma because so me so aban the taxpayers money betua ne ka sami amama aduma makatua ho ba di da bi ozem sia wo mo de oba aduma onya aduma no nenso betua ne ka ntini o mo pe no mo ye Ghana na be no be serious kakra unko man do de ye nyansa bi ama mi twa ntoato mo so menyini se zongo fo be yesa ndu de ko ne ko tie ne china bra ne ye ne ho na wo de o konso a ne ondi onim nyansa je ho no wo ko nkansa mfonjo na fa ne din ni bibi abeto ya Sans munu yanso so biom maka to say yansam trafo ne yentimi nkura ye mudie mu ye we are the fourth arms of government yen na we supposed to say aban ye bibi ne nkoya ye mo man ni hunu ana ye mo aban ne tese ne oye nkoye police ni ya de ne nkoye ye na wo ye ananso many parties ne oye ne nkoye ya toto ye ho ajeje mu ntino mu munzam trafo sebe ye betima ye timi chichi gold ni ade nya na anu ya ada mama basi gold o mkochi bebrebe se ye the core headquarters akoye wiwemu what ho asem eti wan na be di sa gold e dan yi sesi a e be boa o man no we asem train na akoye wiwemu a we ye tamfo ye asem munu na mo ye dukoma afi ye be me ani akomo o se ye ne asem o man fa ne ko cha ko sechi be ko no be hu oba bi police for man bi ete kanta ho na se no la kanse munu bi ha ne bu fa ni kakabela na ye no ma agi bi be bo nso am say me ofa you do the good job me yanso mbete samaye no no udi ehwedin ni gaga nafa ko buzi wasembra empense munu bi atie na numre osubetima bawo wo 5 minutes person odi bowram ne yesole soko even 2 minutes eye go ko sati ade kwanta bisa strong shares number ni 0548 931931 0546 931931 0244 80 1426. Hello. Hello, Fanaje. Yeah, go. We repeat any as Moonlight. Hey, Moonlight, we have a go there. Nyamia Moonfa. Tutonaka. And then where you keep Ama Benyasi. Now, no, Munasa Masana is ever. Nagana tell me the Okasa, a day in Simpi. It's in the best answer the Mokan to Munyante, Matthew Wood, the Montian Quantity. It's Munya would say, not a cannon to be an uncle or Conan Layer the Bebara. And you do the quiet befato. And I'm at more bed to my fire. Moonlight, Yamisha, hello. 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 Good evening. Yes, sir. I'm more than my pa.
Nyamisha. And really fire, more fire. Nyamisha. You want to publish my because a friend to her. Masa appoint phone the media umudi o man mudi. Edimwa mimi se meet me hitia to me hitia me ne hwan tare o di me masam ko nuru ebrim krana edu Kenya ase. Enti mother Roma. More fire. Yes, your mamma na obi. I don't want to now call for Hello. 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 What was meant to you, but I am content of young Kunkoya. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Hello. Hello. Yes, madam. Mpacho, good evening. Good evening, madam. Mpacho, Mr. Carnation Police Station. Me call report to be very nyama me call report you know. Could you believe, sir? Me no, yeah, before Belino. A police for Belino. I mean him to say. Yes, waiting, I react, you know. Why did they now only in the bush and put the matem? Almost Cocatira almost say, almost maybe right, send the money pan, betting me pan to all. What's your some plan or would you work on it? I would who could be to my bum, dear, when you have a now of our contact. Ah, yet. Police swap, I'm a food to a demo. I bought a hand one was an ebinomia fool. Hello. Yeah, last two callers. But your catastrophe and taxes of mine. Tabble my hoy bocodia. I can't go far in your haboko. Now, me can say that me soft for say now, you no more and papa. A high view of Monsieur Kubi Bremo. If you want the moon shed them to see what that on a moon discussing. Or Baba Consular about soft for say, include your back and If you know the Papa can watch my baby, I was Jimmy Unyame. Yes, you back around Gubi. Also, Jenny, come away. We can watch them. You ever one day at Gotages are support no. A Kuni Umukuna Buso for a gym for. Hello. Yes, sir. I don't know offensive for dear. To knock out young. A bit everything. Almost you want to Nipa Cocoa. That's the name Nipa Tuma. Again, Mubina, but over Mubina Fiso. To one time to know, in the any or anybody say you have got money bill. And woman bill, the other magic can know my charges. I don't know. And you know when you'll be out, yes, you what's on Bank of Porto. On magic go, a billion or I don't magic Kennedy. I want to look at what but when you make him Hello. Hello. Yes, sir. Hello. You need free so I may be full. Debbie, uncle, a china. Yamisha, Yame Patch, number 2 Chunko, a branding team visibility. I was a Apostle Continuation Church, Omni Dijuma, Abra, Yabesoli, Akoko Space, no Duma. I believe, Mamma, who knows your friend is a woman. I told them my